sena asam na fa ho a wankasa wo beba etuo no a ede wo beba enya asem ketwa pani bi a wo mikro ma santemampon ye friend agya asamwa na MTC aye from Mamtech na oye store ewo ho se waye mreka kra wo fie na ni kuba wadua wo ni fie no esan se ni fie ne ba bia ne so to no won emutwe kakra etimpempi ya na nkwankwa na mrante no omonum toso saa no a na agya samwa kubi no omo akwa akote eti agya samwa beba no na kubi no ya bono wase onse obi wo ho so a ya na onfere na ase mana aduane obetumi atira ho a pintim pantan no adi ne ona ase anim eti se omkwati kube na omatena kube na ase na omabu kube no eti obeduru ho a wonhwe soro enhwe de bobo so nemo esanse ya bobigu ase no na nebu afu na yei na dako de ya kuruwa ne bema ono so onposo to ne ntem ti anwumre na wo ba no na ni tuo no ekwa no etoduru ono na abrante ba ko wo soro chekire so hu agya samwasa no pentem na wasi fom na agya samwasa tobo ni tuo na do beba tuo no tuna do beba dia na wo baba be na abrante ne hopo se na tese tuo no obeto entwensi so tuo no a oba beto fom anti twen tuna edi obeba eno ti no Sompa Asem Mpe Nipa no wankasa obeba eno ada ya tabira sembi eto ya apro so ewo konfano che fire station ene maame no bafia ha ene di obeka asem anokwasem se de ne ho akire no yaka bibua no maame no kasa asa no na me ho afo na ewo se ebra wa hye so obetua sika no yati ase de ma no wa hye na wotwemienu sena ebedai ebeba Tibesi wo 18th lawyer no one client to me catch as a lawyer na ma mebuofu a eno am share da ye ne sa no was a lawyer no one client say wo na ma miawu na so wada esewa enti akwa bi so no lawyer no kura adwuma a wo ye kura ma mi kura sa ma wani magu ase say obi akwa twene ta akwa ma wo so lawyer na nya lawyer anya lawyer ho kwagu na say no hwe lawyer and some of the band repeating kwa obi say ni nwa be ma bi ana o ma obi asebe oni ne tifie no ma ne tapo no de brewo mintie nti anya lawyer nti eno na na ye kase ya ne drum be o mo jeje brogu a lawyer for ni biso e mo bi mu yesa won se bu ho a oji obi asem todi but eno hwe ayina ade na o tro ba ye na baby I repeat on nko adin ene wabo na bodin sa repeat sa so na enfani ha enko amprekesi mako na no kwase wo mo dabuo no nyina o mani ha dada tu fia bonte ba so wo ko amprekesi mabuo no ha wani a wo mo wo die dada ti yemfa ne kura nya adwuma wo dana yemfa ne kura nya adwuma eti tuo na de maame no bai na menti asese ho ofosu aye nkum nipa wa ha edrum bi ho a wudi kakra ne wanya na miense no wewo kwan bi so yenye ya adwen se yegu obi ani ma so afide we so nye ne pani mu ase ntia dabi emu masem ba wan kasa chance wisu box sampa akora ni hwa ye keka ya na ni sika bedi mo akora no so nko ba bia eti se panifo bi aframi a ma mentu ka na menko ana minya ho kora na panifo madam ma na de mo ma me time fofo ne mo mutranwa ma mo hye yabufu ana ye betra aka wi afi na mu di so ana mo ba okay say ye se de bia me ka say ai fantini to mo mi from daka no o mo mpa bo bedroom e bia friday ye be pen grofo be bu sa senti ana mpa bo be no mo bo funaka for fantini to mpa bo be no mo bo o mo mpa ye se nipa ho nkire ne sa want say bible so say nsa anya adwuma di so what ya say nti mpa bo be no mo bo okay the nation's anchor Bozo bema mi amade nyina me wo fa ase the Nations Bible Reader Radio Mine ifi ahodo amachini mu nyina ona kenkan Bible mam dwumade ne yakono na ye na woda ndi yesere obade nyankopon nhira edema no kumase ne ba arehye ne na kenkan Bible kokko no yes Radio Mine no obo adwuma gidigidi radio radio nyankopon nhira wo fa meta wachi afiwe nkotwi sika mero na mfa abrempon ye emra wabobo ano ohia nko agire yade nko agire anegye mfa wadamfo ene okra mfa adamfo
na yɛmfa animonyam hyɛ ɛma twedi ampo Oforisuo ɛno a onse wo kaya tena ha ka kyerɛ wo prince Kumase anaasɛ betafra Ghana memu han lawyer bi anim nyansa nti yɛ o message bi bɛda hɔ a emfiri lawyer fo fi na bae na sɛ mfiri wode bakro wa ni manyimi yɛ ma anya no ahwehwɛ ne ɛda akyiri na ma ha me ho kwanka ma boka ndi tomire bi a yɛ ka dwomom do masema ba mo mate ase sɛ yɛ ntete ha kwa wo ukuyada fo miensa ya wada 1 yawda ena ukuada ukude ena edi ne yeda uye ukude firimu a yakini so kwa kuya bonzam ndi ente akwa ndudi asa no beto opeche sa na mehweze ubehunu na obi so obehata obi uye za beza de animguase foforo ndom de ba omfa mmara se yenya asem de kongofo bi awurade ache o machede amoma kasa ma yenye peche sa no mu nti o mu gimi susu na asomdie mra ame no aba ma makoma atom yemba me no wase na yesa no adwudwu mi Eduwa mena 2 weeks when you can influence case you better be the lawyer the befra obepaba ebren intima mfa nkonko abrotia kwa kuye bonsam akua ya abrechi ihu aponche awadi ensem a ye papada and Yankonko yenim abaso bema ya wa hase no purposely for asumdue ye be hese da ne da se de wo sika na asumdue boa na ye hwese ye betimi ato akoso anoma no ye nyina so ye abusua but wo ye ho se obeyere won sem bebre ba Asem Mpe Nipa we are here say nso be bu nsenem na this time around of so bema wa wo di besi ne ye di betwa and ye no so ye nimade bia ye no wa hase no in fact say this say bia ne makom mienu bia be ye nimfa so by say ade bi say ye say ayi we say de ye nim ne ye koye ye de mpacho enya ade besi wa ha say no mo dafi say ye ti ase no no ye nim de ye timi ye ene ye nim de wo ye munte no ye kasa ye nsuro ena ye ade bi nso anim say de kwan so ne ye nam nte no emfa won de wo ba be say wo de be henya ya na say wo de ba be threat ne na say bibisa ya pass ade no long time Sankwada na afi no mawura centradwumam no ene ye de saade no ko manim te no elfo so be ma de okomogia ne meye se wase akura waka wanwe ono ane kan ye na se wose wo sa atwe asan ya wono ana atende so ato ne form ene watimi saade ntachere ma afa na ye enye adwuma sem ba bi de ehia ne se time na wahye ne beso no na brantie esokonoma no ne sika no ne setimi aka no no so de wase otimi de hye na brabo ema bibia akoso no so ne nsa etimi aka wasa akwa no so nti so be ma de ye agya no na nti wo asem wa mesro Mesen fant na fi Asem Mpe Nipa fabra na yenka mo asem no fama eno ane sa wo fra ye man they say the program timpacha wo fra ye ntimi fa na mo me de man e free channel pa no so ko bia betimi afre na ene wadi nkomo e 0243 58 another 58 78 0243 585878 another 0452 0945 93 0552 094593 0552 094593 and made your befre biano ye beje wo so ne no watwetwe enkomo kan ho Facebook no so Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube and TikTok no so edidwuma eya Sompa TV fo so be ma edom no eni hwe kwan se foto nsem no wo de beba no wanya bi nso atimi akekere won brabo me dase okay anuti minimanom ye etime kwa na mekuta me kura Osei Aboagye so nim nanom ye enti wo kwa ne kura no ekura no orofo na nwumire me ka cho se wo se hu wanom ye enti wo kwa wo bonsu a na wo kura no mani nkutaw orofo se hu wunchi ase hu baabi a wo fire orofo se hu kuta wo kura o na sukom de wa wankasa wo de asansu anom eno tini ye nananom se wo se hu wanom ye fa ko asukom de wa wo se wunsuo na empo kura wo bonsuo ne kura wo na batumi de bia sabia nom ye nananom ene kan sa kasa we toye se hu wanom ye dia orofo wanhwe ye wiase abrabo no obesu betumi abobi se hu wanom ya orofo
minimanum yo eno ti na mekwa na mekura na me bonsu ano minimabusua me firimu ena minima fiesu a me firimu eno ti obonto me fa me ho enkobonka e wo se me dwen me ho eno ti na nwumire me ka kire se wo hu abusua wo firimu na wo hu afia wo firimu na wo hu se sabia ku sabia nyado moda se na ho ye tuntum ho ye tuntum dia na se wo fira didia na wo kai wo maame buchia ho dia e wo se wo hu wanom ye na wo kai baabi a wo fire orofo se wo kai baabi a wo fira anya nyoma bia ensem fra bia na ado ho bekwa akogigimo eno ti na me ka kire wo se uyo bonto emfa ho monka orofo eduru baabi a dwere ho na sisi hunu se wan kasa na baabi a wo fire no ahokire hia wo ho eno ti dwere ho na di hia wo se emfa wo ho enkobobo asikafo ma emfa wo nkobobo adefo ma na se wo hu wanom ye paadia worofo wanhwe ya wontumi kotofnam da biara da na krupo twadi ampo wo bo wo no senti obo wo no obema wadinkonim orofo hu wanom ye o sade be ya wonfo ho kobo yonko bia wodo bekwa amane ne asamu e wo se hu fia wo firimu o na empokura no wadwen wo ho empempi no safoi omonwe wo mo ho wo mo nhwe wo mo bonsua ana wo mo kura ekura wo mo nom dia sansu anu mo eno ti na empempi no omanfo dodo no ano edo ho akobo yonko bia ma enne ye pom wo wiase mbaabi a yenhunu wo mo dodo no ado ho akobo nkrofo bia enne ye pom wo afiase ne bekọ akohunu wo mo orofo me ka kiro se wanfa ho ankwa nkobo enka padia na se wo dwen ho dia ewiase asetrem ewiase abrabọ no senti akropo twedi ampo bo wo no orofo so betumi hunu so na me ka kiro se wo hu wanom ye na se wo kura no ekura wa orofo nya abrabọ bia na wo bebo enye nyoma bia ense emfata bia na wo do mo kwa akotumo wobi wo awutumi se faako a wo fire no sabia ku sabia nyado se ye ka wo hia buburo ni ahokire paade a kaye ntumi nyini firim e wo kurum ho nanso sa wo hwe ne ye no a aso dapem so hwe ne ye no a abaka se kurum ho ne papa no so hwe ne ye no a wobekasa adifuo bia ye bo wo mudi wo mam ha no ne papa ne wo mo nanso bekọ akodue mu no na de wo die kura eden orofo safo yi ena na nwumire me ne wo mo kasa se wo se hu wanom ye na ukura wo kura wo de besa wunsuo na wo de anom ubonsu a wo de besa wunsuo na wo de anom na se sayo bam na se wanfa ho akobo adefo ma na se sabia ku sabia nyado mo kono no wi tramo ni ade a orofo beduru babi no ebia na wo wadwene kwa akosai sikanyini bana adwene kwa akosai enso sikanini betumi de ne bana ko rehabilitation center no wabusa ho se wo hwan ena de wo kro ebeduru babi kura sikanini betumi de ne bana tukwan afiri omam ha akopena yaresa na wo so dodo bia wo mo abobobo adam e wo Ghana memma ne nam Kumasi mountain so no o man hu wo mo anom ye dodo bia wade bia wo mo koye no empokura no na ni kwan so wo mo koye tu wo mo fo no mdo wo mo ko wura mu no e kire yase asie hia ni bai o na ebe fi ha no wa wo ba ku mienu miensa bi awade ni gu ye no na ho kira ba wan hu nanom ye orofo se wo hu wanom ye na se wankasa wo kura wo kura no dia enye tokuro bia na wo se wo kowura mu oton ena nwumire orofo ye tufu ani ye tu mabunufo se empokura batu aye ba betu orofo hu wanom ye o hunu ba bia wo to wa ba ko to wi abetena fie dwen wo ho
obonto fa ho kobonka na se sayo bam na se hu se me komanim na se me kwa kosia de bia emfa nyoma emfa emrama bra bom me komanim wo wiasa setram na se me hwe na me kwa kosia de bia ehu a orofo pimpini wachi bra wate efrise uhu anom ya da bia oman ubetumi atenam na wako anim wiase abrabo no ubetumi abobi ne mu nipa nyina so kropo twedie pon ebetumi atumi ahyira obi enti me ka cho na nwune sei hu anom ye kuta okura emfa won kobonka wa ubuntu dwen ho hwo ma mebuchi ya ho ansa na wo fredi se sayoba na de sa tutri mu a orofo minim se esan amane untumi enkohia bi da biara da eye me modofo pa se yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omra samoa Oforisuo yedase ubuntu mfano kobonka na mafona ba no kan ubuntu kura ne nkana obitu obisa se na de adea anwe kuro bia kokase yidua na se ababi muemi enu nyina omugunso na ba ko position no eso chen ba ko nkano aye abo ne ho ne bre ho so ofe ubuntu so onyo biasa na ya na bebi anka peso ko no hono ubuntu pese okudi agro no ho so no sebe opposition no ya nche ya tifo ne ahwefo awo mo hwe nyina keyadu gas bebi awo bi acho me ani ai bibia ma me sarakuba oni gani ya mo pa Oforisuo and times abano times so we are in sika omowo so ko yi ase a hona omutu okay egu ti masika so si a na yato esa na iPhone sabafo no a omudi akire no na omonso sebe mpredwasa omo hye sika ni bi ono no so de ya yesem na no ne ana ye beka se ubuntu mfa na homoka no Oforisuo adu tama se wo hwe wiase special Ghana na wonti mamenka Ghana sa na obi a wotie bibia no se wo de to nsane ani a ahia fo ma yanwene ye ho kra ade ahia ni babaye no sikani ba nye da ewo mu se sikani ba bitim ye ne de otimi din kwasasem minim sikani ba bi asebo atwetu akumo because of the papa sikanti but no so but no ma biana Oforisuo ye nkrutu djuma eye wuo djuma ntokwa djuma bia eye ne ahiafo yi ene de ye tena futu sem we no wo ye obi a ye ne wo de a na wuhu sa ene tie ne hwe wo chi ansa ye kasa kyerɛw hwe wo chi ansa na wo ye obonto no obonto no hwe wo chi Oforisuo woni pa bi wo hono ma woni ni nyasem na ko police station dana ye yi no ebi kura na ne papa kura ma ho just call mama ne mo pani ne nkasa mini ni paso masi nti me ba na akwese munyi na kire meba ho ene kura de mumu aba ti ya na yentan ko ba bi sa ene obi eni bi na chidi bi but kasa bi obeka ni the way ya watwe ne chaza akọ to atwa ne chaza rasta apeja na dia bo kakra anum bibi kakra ntinu Oforisuo bibia no obeka che nkwa omote ase da ya che omuso na omusu we omo ye hufo sankrofo no because yenya doa ne pe onim se wa na ebeyi me but yenim nkrofo bia akwa bi o me bro no so wako jail but mpempi no hia for ma no ye do mu din kwasase na omu ko jail ba na omu ba bontin a afi na omu sa ba ya yesema ka che obi se wo twe obi so sika ze me wonni me makwa ba o wo ya mesa wo but one chance sisi hu se machini manim obi ani ho obonto ni kwaso odo ho boka a sikafo magya yase tu sikagu ade sika bo amanfo mo maso ubebe bia fa na ochana de pedokro bia di no wo fa mienu a so da kwatala obi anim Oforisuo kakra ba hu akwa odi loto yi so kai no di loto 2 million no kwaji sikai on nsan so 500 muda no di loto 2 million se sen em say 5 million na maybe na akwai ejinani
no this sika nka ye ko share sumi ase na kwenti menna ade chi pepepe no ko sikani ane dan to aso ko ye menua mo ya de o beka mo hoyi me beka mu na mu je mo ya de na zia beka mo hoyi na zia beka mo hoyi mo ya de expenses hey mo ba no mo ba mo ya de sho wo sho wonu nya sika no onu so di na dua kwasi se do one ne bofi pam no ahye okoyi ase wo ye krom wo de wo ye ye gunu so bla ku ne ye benum se onu so start bi na ni ba na ho so no madin kwasi asem edumre bi akofo so ko ba bi na kowe sika ohia ni bi ba se bi sika kakra ba ne nsem okọ se bi adwuma kakra e bi a adwuma wura ne pe kakra kan ho ana ye to ni pe mu kakra no fo so ye nya ne kro no mfa mo ne bo ntokwa anya ne ntokwa no akoje kyese wodwe won so ma me so te sabe kro ketua bi mu a sem na kro di dwal kwa eden ene ye tufu ma sa nipa no na wo kan se bi ma me fa so me de ma sem ba wie no me se ho de ese se ye bo because they be abakwase abakrom ye beto abayi ye ne ahiafo ma ye nwene ho ye ne de be yadwuma na no kwaku ka sembi wo se akwa mpia bi aso no nim so be wini eja akwa na odi na nim ni kiki okopra ye mpi njo nwene wo pra kwa ye be sre ye ne ahiafo mai ya ye wo ye to amene mu no ofosu edwuma bi a ukoto se hia ni babi wanyamane bi ofosu ya na ahomte ya na ya nenso kasa kire no wantie hia ni babi asesa magu no so sa hia ni babi anyamma sa hia ni babi awosa ye kasa hia ni ba emfa danfo ni mo adanfo obefa no owo bi a bre ho ase ne hwewachi ne fasika na ode ma no fa bi sie na o ma me ne sabe wonnuanom so no wo so left wo mo okay yemom emfa nkodi nkwasi asem na ye hu sikani ba sabe ye to aba wakofo ba road box da ni nyina ye ne ahiafo yi ye nwere ho ni emfa mpaibo anya adwuma no fosu ye yesa sabe ye so be ma maame nom ene abusuan so ene age fosu me da se okay the nation's uncle sumi wo ine manom ye ikwana mikura maya tintinwo frama bomi ami yedeni okumi sumi wo mobro wa sumi wo kofibi nyum enum ntine to da na mafe no nganti ebo ni metete sanka so osromo mo chena omujansem da hobi na da biara da no yede bi atu ye hofo oso ono de onim nanom ye to ko fa ho kura echina nko awa na obi glass kura na oji asabi na akobo ne ka abeda wo so ba kura na de ebu ni fie to tembi okọ eja ne so ne de kakra obetimi no na wasanum na okọ obozo afudu sama de atoe emu oduru na ye de kasa kire ye nuanom ene nchirima nyina ye de yensen na ho ama wonse ya hebe bia wufire wo hunu nipa be choose sadamfo in fact ye kase ye nkanjira wo se maame ye akua tanti no wufiri hia mu ntime mfa despite ba adamfo nya saa na ye ka na mu ba bia despite ba didie no enkalis kan goto aduane wo hunu mu anom ye afi na ofire kurasi aba ne ma peke ma ebia wotena radio so kakra nti kwakutin ba bia to nka opo adamfo anya wona ba ya no afro ho te sei na no wodidi tulip no ofro se bra na mutena okodidi ane ma men set class bi ma me ho anu ndi no akatua ne ba kakra bi no a eho na odidie ma me da so ti atakwa mi mu no ne ye ka che o se ye hunu wanom ye hunu ni a obayi ye wo hu ebe boa wo ebi nhyeda nifie sabeta fracho obi akotena ba bi to aduane eho ka nyina keka ko 5 million amount wo je edi ne ho asole abraduane kura nim zo ndimi ne obeja ne ho ebi auto bi nanka ye simple wo sere na nka wonsa kan na de koye ne sa nka boa nka nya bi to wachi wo bakura wo light ye twam otabe undimi ntuai eno na ade apie anopai e pressure wakoshi obi otisi atwini gina njaza chaman we de mani nsa nka sefata se medini a de mame na enso bibi damachi man kantima kwabrani di ahye nyina wo eno ne ye ka twa sa ye hunu wanom ye ne hunu se de obesi abobra de afa na abrabo ntimi nko nanim mfama
na no man bi kan asem bi medwene ho but up to now da so ya me fenti and dem si meye bi me ne papa ne nam ne ehia matwo man bi na abrante na bonani nipadua na efe edu ho na wo yesika ni ba no ze kra chebra ho fe o structure na efe ba da de ni mpadia bi na boy ni hwe na nim din was kuluma esika fo ya wa ha no obubo ye din ho na ye matwo wa ka kire me matwo wo mo wo iska no ne de mpadia si ansem hunu se ya na mdidi o me na mefere wasoma no akodi nsem hunu yere ho bobra na ko wani in fact na matwo ye me fe ba papa na asem ne treme san kakra no kore nso aborusan ye si adum matwo mini bi ade mfra hunu wanom ye o kan me dwene ko ache beti ase se be ye dini ama me baba kanadi Japan ba se sebita frache okodada de ase da bi apagya se wode koye dan che ne o pe kakra bi ahya atade di mana na do danko akufu ado ba se dade apagya dindindi yo de ade ko bona sim da bi ya wa memaso eche no akua ta mayi ne tuza na mo no na otuwi a na sa mpanimfo ye omomenti minya na fo mo se metwufo nom do makoye nkuru tudwuma ene emensem fata eno ne ye ka to se ye hunu wanom ye nye bibia na oso do hu hyemu ni ane ne ye adwuma no ni nuanom nyina agu aburojire si ya se santa de ba si ya disika ebre no se enie it is okoto so obo life bia nya makatu ya de mamwo de ne de ye o nti dwene hunu wanom ye na hwe so di ule mu na kokko wanim enti na binum ne binum ye adwuma wo so wasifie na wunsi bi wan kanti obeka so ye kowini nya sa na tie o ebia sources firi ba nya wadwuma na hunu so ne ye no endi o de gigi na ni o enti hunu wanom ye men ni ne de ra chintu America ubewu be fret as for asase so ye hunu wanom ye kakra na ka wonsa no ede na otimi de ye he na find yourself very important hunu wanom ye chairman wono ga na tie oba woni be ma na tie wadamfu bi sade ni kru de ni wura shopping shopping me no ka se bi o mu wura na yo ma me boutique o yen kan kire ho ne de wonte into the pressure ma be ma no ana oba wo the pressure be ma the pressure ma wo se yen so yen nya sa hunu wanom ye chairman baby awo no he ni awon mu nipa ne nam nipa so no anima wura ne ba no no o ba yen kan kire ne ba ndi no ne nam nipa so betre na hwe me asa no udi akire bi se sade ote ono he da di nko okoka wadwene wo ka wadwene na afie ho na wo ka go no wunnim woto awonko ani yeyi wadi no wone namu saa ne aye ne yedi na so mfidie hwe nkofo eni adwempa ndi ya hunu wanom ye hunu se di osi nante ebeboa wo odi nante ebesi uye abrante bi wadwuma mu o adwuma wura padi no ezu nipa enim di one ne nya free one tie nipa no akoka o itu so abetra nche ye na osu kra na de na osu koka bia hwe ni ye ne hunu wanom ye oje de akọ wotu wabo nso ye tamfo unnim ni awaye one ne ka ye o ezo enko ne enu ntini ya se ye hunu wanom ye na bibia ankoto te mfama hunu wanom ye o sika ni fie ndu wo hunu wanom ye ni obi manam wo fo fefefe no na abe prese wo nso so go wo na efe fo ni mu ni ye tonam fo ni mu ni ye school fees fo ni mu ni ye ko hospital di hunu wanom ye na fa hye woni ema na ensem fata Kristo ne wa brabo na mi hya ni otie okay minimanom ye Osei Aboagye timekwa na mekutam kura akuya ye kuta kura wate mekita me kura fi se obie ni ho a onimme echen se de mi ankasa me nimme ho no obie nim efia me frimu echen mi ankasa a mete ha se no mu sesie obie nim ekwan a me faso edidi ekwan a me faso ebo me bra echen mi ankasa enu nti no me Yaw Osei ama mete ha se no mu me ma obi live me life for me de biara da anase be ma obi kwan ema ni mpagya mi nkosi baabi a mindruye all because say me de me ho etoto afoforo all because say me ne no eneti adwuma me ne no eneti school dan mu anase me ne no ene share suku ase anase adwuma ase wadru baabi nte no ewo say Yaw Osei ama me so me dru hobi ofoso be ma eni papi de won ho akwakoto fene mu eni papi etwa wonom enkwa na so eni papi no mo eda prison sesi aye kasai all because say we hu baabi a wo fire ena we hu baabi anka besa woko wama yankofo nom ena dada wo mo ena ono akasa ni mo nso no ahototo anasa comparison
eye ne denti no ode ne ho akobobo enkoofo akuo bi a anaso opagya ne ho akosi baabi a onya ndruye ofo be ma minimanom ye enu ntino me kɔ baabi a na mekita me kra minim baabi a me frɛ sɛ minchi ya yetete me eye fa ho ye dai ekro ye ben go so ene ayomuso ne akodie ene bɔhye enu ntino minim sɛ breaks the dan ene yetete mi wɔ mu anase yedi mi gina mu anase me dan mu a ekosi se me drum pempen so bi eti minim se baabi a me kro no se ho eja wo ho a esensen to mago ene framing no eni kwan se me to amerika ple me ho se me kohuri e de atra eja no wanhwe ye behye me yenim eni papi wo ho a esan se wone nkofo bi ena ye na tipen so efo ya cha se wo mu kosuku anase wo ye adwumenti no wonu makwa gina te bie binumu a won so pese opagya won ho ekodru sam pempenso no e wa bla wonu mu nyandru ho ewiase ye hu baabi ewufre ne hu baabi a wadru na wo hu baabi a wo pese wo kro enipa pi wo ho a wo ba hu sa wo se ahufade ya e bia meka say Dr. Blazer Foster na yire ebefa no e wo se me yebo asiama me kofa bi e bia me nyandru baabi a ma me no wadru no ebia braya wabon minyandru mu half anase minyandru mu kwata eti se mi hu se bia obi afa ne ho wobi tini fie hyen mu wobi tene ka hyen mu na wo kɔ anase niema nyina akɔye ma no wa brabɔ mu a eni kwan se me so me ya ma adwen se wo ye ne mitipenso anase wo ya me yonko wo ya madamfo wo ya madwuma ye ni amene mi nyina na hya brabɔ asinte no e wo se me ankasa so ma brabɔ koduru se wo enam so be nani papi na no said the American what the one kwa atwa so fi say what the one ho ekohye sikaduro mu court says or court mu what the one ho kohye mu all because some person rising very fast baby a wonya ndruye no o person what dim contente e ne koduru wo po won se e wo amono so wanhwe ya emoja e ne beba ye ka cha wo se nyanto boasia ma wankasa wo ho nyanto boasia wa brabo mu na nkakra wase obekọ akodru baabi a wokọ esanse achichede enwa abosuma kotere sa wade wani sisu sa hasenom ena mpese mekwa wade nkakra ejinamu obetum ni kantante na so wode nkakra no wanhwe abekọ akodru agya sa ejinamu ano susufa ho toto afoforo ho baabi a wo fire ne hu baabi a opese wokọ si ehu saa niema wese ne ye hye no so wa brabom a ebetimi aboa yen ama niema bi wo ho a ofoso bema ya fa ye hu enkonko hyehyɛ mu efise dipa wo hye ase bo ne bra no besa 20 years ago besa 30 years ago ma sha brabo ase just 2 years 5 years and that's 6 years me pesa me nipa no ko gina pempenso how possible can it be eti e ka cho sen kakra wa abrabom no obekwa akodru ntini jai se odo ho toto enipa na ya na ka ho bi no ode no akobo am robbers wode no akobo 22 all because said wo mu dress for I can't remember na me was senior high school no for so bema me yonko ba ko ya nam ne da hostel e was school mu na ye nim no bia busua ene ye kwa na boarding house aye maintain wo say ye kwada hostel na oba che say the way baba wa we say yakokọ no wasa sibri ni mu wasa woto na ne height nyina ye pepepe but woto wasa buka ni mu ntama ni nufu na puaba e na sa brand so ye nkete se nufu sisi so e na ne tonso so wasa pu no oba atade an wo hu wono kwa wo Monday Tuesday Wednesday Thursday make say entade ye true ena ye mpaboa nso so no e bia predeki wo baako ena e bi nso so awo ye friends e shoe baako bi enso da bia wo sesa ne ho wo kofie na se wo ba weekends bia wo kofie ena me kwa be maame wo ena me kwa mama wo ba miloi enya sa baako wo tata so be se 5 mark no the curtain neba wo sesa provisions ankasa sa efie ru abagi mu no de ahye mu ma no de aba oba mi kofie na not knowing say ne maame kura se bia so se bia ku na adwemu ka no emema so ena ogro all because say opeso de ne ho bo asikafo nkwada ya wo mu wasuko mu ebe kire no ofoso da ko ya wo ase wo ko se me kwa maame wo ne maame ne sesa de ne amachechi nduku mu te se kane yesuo ho ye kwa yesuo wa kwantu anase kane yetu kwan no ena ne nua no mketo ase wo no ne hwefie ena wo de ne ho ahye
two brem nti wokɔ mema so a wokɔ we ho a no akɔ we ho no akɔ nti wamla no ni ahyehyɛ ne ma no ba wose me maame sɛ wanhwe ya wo bi de ne ma bi a wo no ebe da wo atwe wo akɔ ba bia ne kwan sa wokɔ enti anhwe wo bi ne ma wo so enkasa wo so de ho kɔ hye bia kwan ya wo fa so a wo fa ya no sɛ okasa wo kɔ akɔfa sa akwa no so a wo betwa wo nkwa so na fi sɛ esu obrekro kra na sono odabon so krafo so be ma me fancy ase no Asem Mpe tia de office beje no ofa ne ntime mo anu abrabo me dase okay eno ti yan kan kire wo bi se e wo se wo hu wanom ye na wo kwa wakuta wo bonsua ana wo kora eno ti na me di ka kire mafutum so bonto mfa wo nkobon kawa hwewachi ne kai baabi a wo firi asa sa yo bam na so ya hwe yie wo wankase wa pesetrem ene wa brabom a no one fa ho ankoto afọ dia e wo se krupo twedi amponsinti obo wo no otumi edi hira wo 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello bonjour Eva ma baby afrefre wudin let me make a test of my pastors. Yeti o iba. You so kaza sinye kanu na Eka sunsun. Biso nyamisha mu kwa vile dia na mekanike. Ema ya na mo de no de dia ka bra. Amoche sini bi tapa bobra. Nyamisha mo. Ni mpo ya ya konkulike teji. Oja se te uri ne pataro. Na o de uyi a hem patao ni ya sama mo dia be ibu mo pe ta ko sun to mo aba ta se ni pa be de mo wa tu bi mo so ma de mo ku ya ma ni pa be de e do mo wa tu ni eni e dia o ye to ama de mo eni be ku ya mo mo wa ni je mi ko bi na sa ko mo ba se de ya ni samo na on kamo ni abi ya mo ku se mo enu kwa je so ma na mi kamo na so amen hello Oforisuo baby yey papa na bibia bogodi kama pa na mi wo so lumba omra samwa na naire obia woye omho den the father say we SK bolas ya me enere awade ne wo bo ase wo fi ko na se keke a me buku okay Oforisuo ayume ya na ma se na fa futu se ko ne mai what does that about a sign and I am and I call a fool. It would do that if I should have answered for a question. And I said one of the friends energy I could see one more. And I say 1 year or where you want to say I don't go and I say a friend she could see a more. And I said I say if you walk na ye agenda so jiri ano that was that is gonna say no good for not say except na for the day except you go to me but you say yo I say me show and you go me when you na ho to one get to go or akusia of me refu akusia na o say ni for that for that way I don't control was in that was sharing no open the paper and yet mokano never blah yes I yes I just say that way every year to papa where SK Bulas na me every when I'm not I make come okay hello baby afrefre wudin Oforisuo baby yeah papa kai sa sunjen kan eka sunsun I my boss about me free abroad wase okay penny yetio Oforisuo be ma no goduma e ma mo ni aduma pa aduma dase bia ifaduma ba mo ani tie mo bibia ni de se mo fiti se mo amodoba ene wo mo ho akire wo nam mo so e ma mutume boa wo mo okay mama papa na mi shiramu ene futu a modi abai die da bia modi biba na die e bro so ho so fe
na boa nkasa obi mu ka so bi say here for mani asan here for mai ye de ye nwine ye hu ade bi ko hu ana bekraye ense sikani bad day sa de boni bi ko so awonye bida ense sabe ye here for mai ye ya ne ya de boni ye de me mamu ni adwuma ene adwuma amobo eboa dana mai ne asante mai da mo asemesia ofalumba okay hello 来电号码0。hello hello Oforisuo bebe ye baby afrefre udin waga sa wo fa fi akisi ni se shide kwai okay na on se mfrese ya namba ti ya nwanya insuura drink water water jei be ti ya no Oforisuo so me pedi for se nkuto etna enyunimu na wantu ankotena eja ene awia asemiemu a wonyane da sundue ye wo ni pebu wo ye oba be ma so pe so wo pe o si mumpie ni kese wo no ma me na da o utru na mpe wa fie ju so agu a so ka tire be ma ne se wo mpe pro to bi na won si da ma wo de so pe iPhone o ba de iPhone e na wo pie so no wada fofo nyina na ko ye ba wura fi se wo no ma me mo na da yo ni pebu o asem bi akowu na kra no wo so ma mi nibi o papa nibi e so ko wi ase na yi wa dance ye yi wa dance pa ko wi yifie na ma mi su no su na mo tete nti se asem ma onyani a e man ni aten akis mi ni makrao okay hello 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 baby afrefre udin but me fefi ebu akwa agogo ya feme kai sedu yeti opanipa Oforisuo yede wa so wa futua abibia modema ya ya mi sure pa omoduma eduma mu ejinu ya ngopon mfa o fere ya se ya memo ya ngopon pe bi kan o bi kan pa yede wa se o afutua bia omodo ele mu ya fere se ehi aforo Oforisuo kara ya fere mo go ya abatua bebeshi ye ba be se ehi afo Emma ya che genye ela ya mfana ya boto aba mo na won do mo megu abuchire na ya la ye libinu e konto ko pe awo mo na won mo megu abuchire it means say abucho mo de man e tofo no ye mfa pa le e fe ye adwuma obi so say koleke say wo ye ne nko ti o de ho say be a wo fele wo so bibi nkoto nti de so oh am abucho me okay hello hello yes good evening ya besra sa twon free television set na radio no ho ne ni komo wate yo mate udin baby afrefre pacho mi this issue mi kasa free ansia taman o ka se free ansia taman yeti opanipa hello yeti opa the program no mumu ye me de mande jowu pa ina jowu pa ya me shiramu ke mu ye alai me kaka no be mi so ko pa me French ni do emira ani ka French no na me mete French pa ah c'est que vous faisiez là Dieu vous bénisse vraiment because j'ai rencontré une fille là c'est ce que vous venez de dire là c'est que elle a fait donc franchement je vous remercie beaucoup mais mete vraiment mete so voilà pour tous les conseils que vous donnez aux gens merci okay 来电号码0。我say brema nye ho namte so ame namte well hello okay yay ayere ahidi Omrasa maso afan wa ka man abro 3 oh
ɛyɛ nso so ɔbankyɛ me ɔbankyɛ me na opo bisa bato no yɛ deɛ ne ho yɛ pa na kwantadisa ɛnwo sɛ apa no ahyehyɛ o se no sɛ ne ho nam kani okukufu no kwasɛm na ɔpamɛsɛ kwasɛ de yɛm hyehyɛ ɔban ne nkwada na se because de ya wasi gama kwantadisa ahyehyɛ no ano ɔdɛn ndare ke bi ɔno mojaduro bɔ se ne mojaduro ɔban ne nsa no adwuma no nyame hyira ɔba ɔba sani ɔhene na ɔhene na mentia Bishop Lumba okay mo for mo sama so tia ne pa me ke ba no ra so to market yam ɔba no kwa na putin tatatete ye nko ibio anokwasem ti wo me ni tia me fi mo ti mi tia to ma go nim pipi agro so futuo ye futuo fa e kata de edo so ti e ya sori bia e na wu ti bi ya na be se ni yedede ɔba ma so de kro dia so dia ɔba ye Mr. Paul said, "My father, you did the most correction the matter. You did it, boss. This is the couple of years. Now, the American is okay. You didn't have the day. Okay, Yari, a post, the Nipa, or the Papa Sam, Yari. But the post, Yanni Bano, who bet in Yanu, we, Emma Kidney, Koyaka, was Caniba, Yanu, Biama, and Kita Gaga, there's no public state, South Africa, India. I don't have a dance over there, so you must not say. Follow Yanni da ile mu eba ho kobonka Kristo ni mu amen amen. Okay, hello. Wo so be me. Yee. Me de. Me konkra na free Christ. Mr. Enoch aka Nana One. Bakupa. Yeah. Azonda mukura protocol atiredi. Ewe atiredi. Mame koma samaso. Kwa semso. Mame kwasa akonya usra menche mu nyina na. Kakra me ka ne se meti afutu sem bi free. Omona samwanchen na me ren free da kusi wiase wiye. Oso be ma na futu sem am dia tumi timpa ne se we are watching obi so chen was asem we edamitim de bia nti sane woni pa tie bia no hunu se ege danya obi chen wo na sa chen o chen wo no wontimi yan hwohwe o ofoso ma wontimi yan hwohwe opa bo ho modern sen wontimi yan hwohwe won so wo chen obi nti nyame kan se me man ko school anti chop money da me ma mi tie me a wonim wa mam chop money da nti me ko school na me classmate for no omo koto mo a me na me se me ba me diti fie me so na me te mass pa me obi adwene mu da ho nti wo no me tera wade ya so be ma miska di bia obabi a oya ade di nyempe so obi a tia se ne se babi onyame di waduru no hwe so na to ho credit men ka za TikTok aba na wo koto ke 30 series abere so to 5 series won hunu sa ade no abere bo mu abebere nyankopon de ho na so bewu na nyame tia se ofuzo be ma me da se. Okay, your name is Enoch aka Nana One and etwetwe komo no okay hello. Hello. Baby, I'm free with the last caller. Pacho, isi Asante Mpe Oforisuo Aboagye. Majo su eburu katachi. Ten komo amudi. Eni ka. No one discarded the so the reality could not have man like it in the main thing. This is what why do you still only 5 years? That would be the fear of school. No, it's so we say, the beer, you quite down ho kakra no kra woko yemfa last one and yemfa two apo hello udin baby afrefre avoso pizarro ni em dodum tinkers no okay e ka dene de kamtwa wura guzo avoso obadi da se ne sa kwa na avoso na so no
se unu ta okwa na okuta okura na ya na mpempi yen awiemfo ma no eya kwan bi so ya nwini ya ho na voso sa kasa we se monto fa ho monka no mete sa kasa na ki se eya me deyi kese sa mo no mi no ensuo mu wo na wo mu so o mo suo ni bibia na ya tepepe nanso mo nyine no wo se ba ko dane ay aponchire ni na ba ko so dana gene na Samuel ni so pe mo na Ghana ma mu ha Samuel ni no ye wo de di ma kotina obibia tumrika pe sa nam ne so bewie ene agene no etiri ni shanti no se wo ye monta emfa ho ko bonka na no da chi bi no se wo ni nya asam ko asem bibia ye ka se ye fan mo a sika ye bebo bia no na chi bi fo na na busia ko binya na mom wo no wiemfo ma no dia na nka no anase monto no nya dia obinya nti ho so ye me ni na ho ni ye bibia ye nhwe ya chi se ye obofo ana ye ni bidia ni aba ye ho so kizaro kinkes makrel. Okay, enti ye ka cho bibia se hwe abusu a wodem ne hwe efi a ufirim na me maame afia boahema fofie ne ka asem bi kire mo se yaw hwe buchi a wo menu aduane wo so ani wadi firi no fibem na empo se futura obetie mu no ya twani hwe wachi se wonya mfomso ewo mu a ena futura medija on se wanfa ho ankwankobon ka de a orofo na se wo ya wiemfo a utu nan a ya hwe wachi ye hwe mfutura watiem se mfonso mamu a mfonso abam di a se mfonso a waye no no akorokora no apa ho akyɛw firi se ɛwo se hu wanom ye no wakura wokura na dabidabi no krupo twediampo pagye nipa firi futurum de wom si mapoma so no waye osa ma wo so waye kese ye ko akoyanim madika ka che wiase nyina se efiri nonso ekɔ na no dusuo no de asantima nyina ayihu ye otententu sena sabre no bafo bebɔ ne ntabam ye nam soro ye sai enam fom ye ko computer so adwedie emra sisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agi atum abode ade tinema no dutu no ba mi tini kura so wa ayo senior me dey ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef danke ba product we dank
extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na misisi ni nso e misisi ene o tira wo problem there senior o see down proke okay so wonu down proke okay sisi ya ni na ebeja sa really nyamisha come on Joba friend down keba tonic woni ma biyo minum pa na se na mtumi ndidi na mtumi down so me ye bi no no o chale me taibo pa sa sia down fight okay na so sure koko ya bi betana no so ma me je me ho enje mjama na amuja nko na afi ese fifi meto ntimi kura amfa meto ntenase na so mi hia dan fight okay aboa me pa yini na run my team madam ho ti na fifi ti asate tiri boy yeah Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu Freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebie die nkrato yi atu. Okay, ya kwa anim kijam odina ji ya ura de nyankopo. Okay, obi ka tira santima obi tira santima na nwumire. Panipa me bo akwa aba. Eja. Bibi aboko de. Kristo na dawloma. Ye fra wo sei? Ye fra Akwasi Agiman. Akwasi Agiman? Yes. Eye din kase wa santimam se. Nyasem ketwa. Na Akwasi Agiman nya ne ba bi ko na kuma se kura meka se bi nya adufin na doson. Kumkom no. Na omu timi no aye emadwadifo no. Nomdom Thomas se kwa ba no. Na Akwasi ni osmo hwe na munye hayiye. Yame fa ne kresi ye ntu din no nye din ketwa wo kuma se ha ni asantemem okukom de na ye wo na do wasema beda Asem Mpe Nipa yi yo masam kakra bi na de onya kakra kora so no so ye asem wo hankasa na wo ye no ya asem hankasa wo asem wo mani so able wo firi he na ba ye Asante achim dwansa Asante achim dwansa Ibache wan. Okay. Eni bla ensoja. Ano se mani na soja ko. Eh, do je fiti ase no no. Sa se mani able na ma me de ba ha. Na matemonka se mo de mo boa nipa bi a yesisi wo mo. A Ghana mla e wo se eye dwuma no. Enya dwuma wo nipa bi so. De ye no mo a edi ye so no. Na yesisi yen amoboa yen. Everything na ma me ba Asem de masem e ba. Ghana mra na ko sententan. Sanity heavyweight e betententan no. Na ye Manchester boss na Manchester dua no dia se chi weni. Na chi. Sa bi na pese oka. Pepe. Yentie o. Pepe sanse o man ya yetimu no. Asem la no di bi so, eni bi so. Masem tia wa ne se masasi bi a me papa de ma me. E wo fan. E wo dwansa. E freba bi Kurufa Junction. E ho na land no e wo. Na miswa. Ana na me papa de mi si ni kon. Akonkon de me ko afu nu. Na asase na si nyina ne se nana bi ne afre no nana jaako. Na obu takers kwaye. E do mu yi Kurufa kwan no, time yi Kurufa kwan na ya na mo kwan. E do mu yi Kurufa kwan na te one day ka ekotu baby. E de na nana no so ye wo yakuni. Ana me nana no so ye yakuni, your friend Bnewa. Omu nyina na so mo ya yakufo no mo sai na mfo, family and friend. Eti ma ne de say one day ka land no, e ma me nana no. To de ma no ye so adwuma na odane ma me papa. Me papa so ye so adwuma, me bla pani wo 63 good years. Asase ne so na me papa wo, me bla no. A wo 60 years no. Oya so adwuma duru baabi no na chese wayemle de na so me na me ne no te e wo dwansa ho de wayemle sa no dane asase me ye den e ma me me so ma ye so adwuma so sa da ye dane asase ma no odi mfie sen o tama me ne papa ko asase so de na mi sa na mo dane ma me no de na me wo be fa se be 35 years okay e no de asase me ye de ma me no mo ye so nkrata ma bibia ma yesu adwuma obi enka ho hwe kopem se me adwuma wasante achema gugu me auto electrician ma pa adwuma ba
makoma danfo bi ho nkomodie ana obi ka kire say wasase no a odua so banche bayire menken no ye two asase so nyina anwea me fan say wani ka ye two half amna ka half na me gina chini asase a wo yeso adwuma a wo nim se no baye wo so no sa obi atu agu sa na banche na bo anya 9 miles enya me wo so nyina anya 9 miles eti me yusu motu mitumi motu ana me say be kwa akọ very lucky me duru Krofa junction ho no na police fo wo dwansa no omo bo bali a ho te me sere omo kwan echiche mu ti o ma me kwan e ma me kokọ hwe ampa me koduro na chesa asase no adane me kwanta yira me mi hu kura se masase ni na se bi hosoro bi kofom na ko bo police fo na mani ampa ba ko ne me etena motu no so ba behwe te me chere se ombe sa betu na so de omo tu adu de omo ma te me soli 2 o'clock ana me yesa me kola ni me du ho na chese machines guso den ade you know mutu na nadwo na se owia edi anadwo na woso mu kukutu no okay se owia enti anadwo na esu mutu no sanity kronfo pa tatu amwaso anadwo no bokoro no me na oba nso yenko oba besia yenko odifo samu homra sisi awate na yenko twetwe nkomomra odifo samu pro council center we ibrim honeja kokko no aso o my Ghana ani wiase afa na nyina no so ka se na fe na beto odifo nka mejiwa chinyi kakra efiri se ensenkyerani a waye ene mo a waboa manfo amomadi no enya asem keto akora odifo memo akwa aba ye ne Oforisuo difu pani bibia bokode la cause we dem so fra America e ba na de ba o adrubum so me so omo pochi ne adrubum papa adrubum we nko ana de dozen e ba we nko ajo that doesn't dia I say doso we nko said doso dia doesn't see 12 ntino and come ye nyina ai jamina Tana wadar ma woni politin to ordino wazenga de nam say you know milo no so mintim fam kutam samsanko wazo de kofi bi nam say nyama wazo de ko nam say milo de na dwuma ba ko no ani tin wada fa ko ka chemare nam say menka ncho na politin no na mepe wada ko ni ko hia ba ko na abro ko chema okay odifo bibia boko jakoko na so adanse enko na manfo die enya agrokora wona waba na so na nyankopon na moso aboa wo no die omunim di otimi ye omunim di otimi ye nya ase ketwa die tie ya hembo wa na jaba family house se die jakoko na si aso ho no enya agro foso adanse akese a etiase boy bi unim se woye also small scale money ana obeduru me anim Oforisuo wase wa boka saa chese ohunu ne wonye no ana obi nadamfo na kire ne se ono menhia hembobo na jaba family house no obaaye nti obaaye na nima akoyi ama no nti otua na ma oba menhia hembobo na jaba family house sei enigye ne sede a wo sere ne enya agoro Oforisuo obi ewa eboase wono so saa mane no so saa sei wono so osere obi watachiman ono yale na de na to fom oso akọ hospital ahodo bi abi enko sesei wo baaye ono so osere obi wo manso abole se stroke e de na to fom wa ye de ombeye bia ma chiri hospital ahodo bi abi obaaye no ye kire ndo beye ene wasole ananti obi wo oboase ho na ekuro atwa no ho ahia na wase hinefa no wonko ye obaaye ye kire ndo beye no se ekuro ni nyina ekọ obi wo manso entom obeduru manim wano so wase obi mafo agini sika no so ontua nipa na ka che place ontua ba bi opebi onfa nko obeduru manhia ahembobo na jaba family house nyakopon afa so amanensa aka obi ewo abrochira wo ne nkrata asem no ma me begira ma no enne nkrata anensa aka wo sere obi pevisa wako okọ emprensa ni nyina afi su no obeduru manhia ahembobo na jaba family house nyankopon afa so amanensa aka visa no obi ekunu jane den
wone na bobra nso aduru akiri wo beduru ye nim wo manhia ahembobo ano sese ya saka wone be ma na bom susum ne obi beda a say ne niam nyina wo beduru manhia ahembobo ara Jaba family house sese ni nyina afiri no so wo bi pemwa afiri obi ho den okọ no ofisi no onfama no wo beduru manhia ahembobo ara Jaba family house emwa na wo pede aye adwuma ne saka chese adanse ekọ so wo manhia ahembobo ara Jaba family house na so eti die nani abere a wo tie obi do obi ka wo so ontua obeduru ye num otua chese as adanse akase atiase a ekọ so wo manhia ahembobo ara Jaba family house no enye easy eti die nani abere ekira yam ya adom a ofoso ja kokko na so eti die ekira die nani abere enye ekira nko a eye Monday to Saturday anopa 6:30 to awia 3 o'clock na ekira die ofoso obi say odi for na me ba mama me to da bi ekira sisa ekira yam ya adom a me ankasa akokko de ko na mete ho ja kokko na so nti die nani abere a opemua toni ayento obi bu nu kwase obi gina Japa de afiri ni nsem ekire yam ya adom nyame be ye nyame o manhia ahembobo ano ama yesu aye na ko a eti adanse ma me bi obogo so Oforisuo unum say ma me no yale de nato fom na ni sister na wote ne ho a wo hwe no ono ana de yale na ma no unum Oforisuo abo bi beka wa ne firi ntuma mu ni sister na wote ne nchen no a ono hwe no se ono ana de yade na ma no no beduru manim okuma se manhia ahembobo ano yade na ya ten no akwa ma ne se ni sister nda ma me na sole Oforisuo eti de nani abere eniema bi how eniema dwene eniema bi won tiase eniema bi kwaso wo abra bo mon tiase obi bu kwasea chese de wa famu a enye no be piem wa kuma se manhia ahembobo ano kire yam wo a eja kokko na so ekina nyame ya adom a de wo pe bi ya be piem wo manhia ahembobo ano Jaba family house Oforisuo nyankopɔ be ye nyame kina ama ya ye na ko a enti ye number no obi amfa 0246 66 71 17 0246 66 71 17 05 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Oforisuo onum se abusua ye free mu no ene na manipa bere yes abusua wo free mu no okay wo pie free abusua no mu a asa abusua bia wo na gina de ena won ton a da abusua bia ena wo sunsum atua abusua bia enti se wo na abusua na wo free mu no se wo atua wa chirika e wo sunsum ne amie code na ama wo a anokwase Oforisuo de ne se wo be pie enti sa ne ma wo nyina wo hu na wa mepie mu wa ahembobo ane amie o code na da wo so no ma wo bere no se bie code ni ma Oforisuo wo ma wo atua na mo ababe bie o mu code wo manhia ahembobo na yale na da wo so abo se yade no ko ahokere na da wo so a bo se ahokere no ko se emmoa na wo pa abo se moa no ko ade biala wo pe visa na wo ko pa ya refi so abo se wo ko ya ne de ama adwuma na enko yie obo se adwuma no se start etumpon wo adwuma mu wo pe post obo se post no saka ade bia wo pe bia na se wonya yenya bie code ni firi wo so na abusua no me na da wo so ye firi wo so ne atua wo chirika Oforisuo ekwan na bia wie eti china ya me ya adom a anu ntira ma odifo Samuel me yeso nko no efise adan sunsum mu no de wo sunsum mi bia ye firi wa manipa de ne ho bia minim okay akwankyere bia ye se ye firi nipa so ma ko wani bia minim eti ade bia si nipa kwan wa abrabo ma mtimi ma nkonko wani bia minim eni tina ma odifo Samuel me yeso nko no eti de na ni abere china ya me ya adom ja kokko no aso e wo kuma se manhia ahembobo ano Jaba family house eti china wa betua na mo aba wo sa nkwansa pan Oforisuo Nigeria ni boy bi ba ma ohun wo se wo free Nigeria na onam onim difo a na kwankyere ya adwuma cheme eti wono
wɔse ne nua mu nyina tumi kwa Nigeria sɛ ɔmo kɔ sɛ de ya ɔmo nneɛma bɛkɔ yie bɛ wɔno no ɔwɔ ha bɛ wɔ mu ba bɛto no wɔ ha nneɛma a ɛkɔ ɔno so nneɛma a ɛkɔ so no ɔmo a ɔmo tu kwa kɔ Nigeria no mo ba ɔmo tumi busa ne sɛ wo ne yɛ kɔ a wo nkɔ bi ɛdeɛ na wo nneɛma etu mpɔn sɛ na wɔse yes mimi wɔ difo bi wɔ ha nyankopɔn tumi no ɛkyɛ Nigeria hɔ okay o konti 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo kuma se menhia ahembobo ano Ejaba family house ho ne jakokko no asokumu ni yadwuma dwamna yɛmfa kakra nso odi de no so na dodo no ano wakan sɛ de nipa na ate ase awie aka wono a aso ɔden ne yetuomfu kakra so ibia na yɛbae program na mo yi story na mo fae no aboa papa we ɛyɛ asɔre na ade bɛn wahu asɔre pa na mo ayɛ ne ha no na manfo nim sɛ odware kɔ aso dem kɔbɔ nsɛm tonwom to correction na woka afutu sɛm bia ne hɔ a to odi fo ta aka sɛ so nim ade a wo anim na ne sika korɛ sine obi a wo sika dan ma na wokoto amana ma wo sika na ye kwa enti mesre se senka de wo ye bia beba be pedie edi wanim bonkum ne onifa nipa nye nipa baabo kwa aka wasimi no mu se mbo nipa wan wie wo se yem ya wo makoma mu wo hwe ko ne Ghana fo wo kenka ko fo mo pa maami abrefi no magya kwadwo sunum buruni bia ne ho ani din wo yenye ti weto mam na so so do ho babu obi na wontu anamo a ekombe de wo papa wo betweni na 70 years na so enti obi wo ho a obeya so den san fie wa hunu so aye mobo no afa na odi milika bi dwintwa obi anam sa brenso no ebe yie kura eyi a wo de to de na adi enti mesere se nka ya bante edi na nka ne die ati odi fo nka nya so den wo de wo pa kura de wo ba nkra odi fo kan se mi kira manfo wo se ne nka akira me de ama wo no miano na ye na sabi befo wa so kura na wanka wonti sa wo ko bobo sia me se me dal meto aso na se omo se meje 500 million so muzika so okay kakeka ya so obi kwa one wonam a oje information de ko enti odi for kan sam kire so me de ma ya wie nyame nso abam na mia wano na hweso ye wa kwankire ho adanse akese e koso na me ade ye me ya ne se o hwe abam mpanyimfo ne nanan binom bedi adanse na woni kwanse kwa na so betran oto so no o pede yi wo bi anya ne sika awia nko beda ye ya ne da kwa de be ma ha ne stores kwa beso ne di enso stella obodi fo wo so be hwede wo nanim nipa nye wanya sika awia do obi ansu na nkoto amna bonim enti bedbra o tom na wu ya onim de obenya me de ne no metu nipa bi fo se ya ntra fa akon mobra sa so betra oto so pa na obi aka twe be ye ho won hwe na na asomasi e kire ya akwa no kukuru da esi ho sa wo kan se mobonto mfa no monka wa enti mesraw entra oto so na de ofrenko no de obi frenko wo bu ho akora ketwa wo viedu obanu weekend obenante wanyi nipa onoma kokore okono wi ya buru nkora ndwane ya no afede soja fo no twam no mko buru no anadwo gina kwa gina ka obi anyina no wani moja se wana emfa no sa soja fo no ba akwa kakwam aka akiri umti yase abu akrofo abu obi umpeja ka ne sumu achi umpeja ntotwem no me papa na unyina ye de wase burade asoja fo de wo magimi na mukura de mu na de madwam no wi na mbode bam de bam fie se de wote front no so kan ya wate o president na so afo he mu na atwa no ye me ye de kan kwere de bia o si magimi me so obo na na da di obi amom me si abom uso ani mu fra moja entra ho na obi anko emfa ho mu obi ofosi otu anamon na brodi fo na so be di adanse de sa ni nyame bo
na nyame de wabo wawie wo so osoro boa de oboa no pese wo furu dua no wa amfa angam no e pia to enye yi enti bra ne bodi for somewhere ho ne beka chense mpese mi dibia pese mi tu kwan pese mi yewei ade wo asika wo mpa nko akoye bi enye yi e ne wo kra amfa ono no odi for somewhere say bra no won kire de ne wo kra no ekro ebe wo kwa na nye bere obi ka so ye adwuma kese bia na wanya sika wu na nka kurom ha obi ti wo sin nature no sensan wo de be 10 minutes be session nature be 40 we as can timisi dai won so akwa birthday 4 hours wo be wie na de kachiri enti nya adwumaden no nyame bo se fa ha o mere okay enti mesre o di for se bra no won kire o de fa e simple okay 0246 66 71 40 you kumase menhia him Jabba family house on eja kokko na so kama omrazamwa ngofo so nyame adma ochire fie odifo nso san wa ha eno de ye ne amene menua sofo ena ebeba bebum ochina pa ma ye na me kakra me kan se no me asem na ye kan ofo so eno me de nipa so emfa ho na store wa hye ne ma emfa ho ni sika hye boto emfa ho ne ka wato se no me da so a ni nyina hwerew nipa bebre ho no ma amabrabo mo boy no mo nya bone bia wo ba mo nanananom ade bia ye kato wo mo so ba nipa ne ba nipa na rehan no onim se wa hye ne store ma onim se wo koba but ya na edru mebi na se wo kofo ka na nke benya accident anka nkofo onim nti enu ti ne ye kanfo ama se edru mebi atu na mo ne kwaje akwankyere na akwankyere no ye papa ho ene wo bone wo ende wankasa wo temi onim baby awko na mo no nkyere se betan oto so ofo nipa bia bobredu baby a eno maye mobo ni kwase nka esa ba no me adabuso wonim nti enu titua na mo ne ko di fo sama ho aja ba free na busu afie wo mfa nsa eden menhia asase konkron so wudodu anamba na yede tu dwa bomode ne fa na wo kira so jakokon no besan so wo trase adwoda kosi fiada ifiada na ana memenda beboa memenda no so wan kontemu a upon 3 o'clock okay na onya sore nso ena nya fa milobra fa america bia bra obi ante wayi wasum wasama de baye enu ti esre nipa bia wo ti ye ntra otoso na nka se me de me na e be ma bebrebe ampanifo se de kuja ntikọ ne ko bo ho ban na odifo Samuel the woman be on cancer. Okay. 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 5519 yo kumase menhia Jabba family house ehona jakokko na so jana so kumu na odifo ankasa kino betena se mu an ye ko yankoto no ekina odifo trase ekina life contem life noke hodi oba oduru ay beka ne obi a kire ya kire odi obeye noke nti ofoso ho yenkan ase muduru ay bebie ne ma so a kire noke wi ani ama wo kwan de na ade ba so odifo no na ade agu ho ne ya kire odi obeye tietia na asumdua ba noke nti kina nyame boa obi a ntu minika noke ofoso ye ko edi madam for azozo wo so chia opa wo ya jene so e wa skole mampon okay wo kwa skole mampon se ye wo ton kais wo ne kais so ye kama pa wo so chia mu nyina na reverend du jamfi ya jene so on so chia and lawyer so wo run lawyer okay lawyer da ku ye de betena dwuma die so Friday bi sa na wa bene de betena so na wa baba lawyer de Kasante wo so wo run okay nti yakra wo bia mami se wa mu nyina wo so o mu chia okay ye chia cement for nyina omo so jakokko no besa so okay odifo Samuel Prayer Council Center so for penny
ena mote ne nka no wo kyena da mansi ahe boboa no ampae bedwa na nyame beye nyame ne maso aye ne ma da kyena ade bia da ne nkonnua daw so bia no wo kyena ko no di for Samuel pai emfamfiri wo so no mo akwankyere kama pa orofo ye ko akoye ni wei ene Sompa Asem Mpe Nipa no aha ena wo de wadwa tonde to so a kropo twedi ampon na de beka so na babia aye kama na ede amount ye ko akoye nim kekede you will be catch us antimine, you will be chas antimine. Sie adasa opemobro adia nyawo dia. Osimakwa kofa matru. Na tu a utu de papa bay. Fa kontem bia so nya ade yo. Fa kontem enya de bia ye. Na ade ne yawo dia ka ede na ka akutu na nadwo. Panenti anadwo no mutu no. E pa cho sanity. Anadwo no mi ana no mu ekutu. Tom call first day, second day, no me could so. And my police for us. It is as someone did the one a could court. Na uma police for us, you know. Who nipa kura potian wotu. Police for us, you know. My friend said many police in the coin, or my dear chain, and no pay coin, no Ukumu contractor. And Obusa said, na when a mouth said, sir, and you muntu. And a cast bed 10 and a pack over. I will go muludu, it been so cold. And I say, Madame, your friend Dola. Dear Dora, Fusia Dola Fusu. Ono sufri Gansawa. Now, was sending how they say, I'm no nedia, no quakutu. Not just say, oh, yeah. The police for no. Our cry never be a USA, now mean to me cano a few days so. Say, when you sketch your pa. There won't be an waka, a hano, the befrato from Biano, ye bepa jako wiem, I'm a viasman in a suppose if Wajisica no be true, and answer him for Nagisika, assembly for Nagisika, and him for Nagisika, ye was I say, ye 2 hours say, what you say, mean Pesemica, Napazadiana Kaka. Dear sea poteno, and they had done a dear mamma for whom, near Winnie Pabon for no more tear, near tree and one free one time. Above one, the woman may bleed. And to the person in the quiet DNA, eh? It police in the man in the coin, and now I say, Omunyai and Netiani too. As some more catch the woman, Omunyai too. To Omunyai too, no, and I'm who said, you know, calling chain, a contractor, but with a man who na ye di kofi na me yesa mesa ko buishi go bi mi ko do na che se omutu mi ko kan ho asema contractor no kura che se odidi matema ya ye toma me na che se police ni ka so munya no amfi kura da bi ana me sa ko ofie na ko bo police na ma ne se omuguso omutu enote no ya asema o kan ne se asem no se omukwachi no a enye yie na court o chichense mbi mu na o yi wasa secretary anche post ni se asase ya odia e chire no bibia se me dia asama me ka chense sa ene me di mla no be hye minsam sa wo se undimi nkwachi wo wa stop wo mom guso mutu na so undimi nkwa stop wo mo dia ene me di mla e be hye minsam e de me ko me ne me wife na akwala hye na chikitoa na me man fa na so me fa me sekan na me frosro and I'm ma oba no tena machine. Oh, ko na bobe say. Oh, me fan say 2 no ade achi ma ne bobe 7:30 to 8. Still no mutu. No mu guso mutu. Many police in so time me fan say me ko 2 no. Police no ma ye ko na chesa abo 4. The 4 na chi nyina na mu guso me fan say mutu. The best 7:30 to 8 no. And I'm ko say ne me de say was say won't mean your dance no. Tiniam de mlan be shame nsem. Na me twe se na nka tu o ho a eni ne ya me wotu a awurade nyankopon. Ka ku nipa. Ka me yam nipa. Ka betumi. Ebia. Wo twuru atwe asai. Ozi ebia. Ebia da se van gaza. Because na ade a akoma no eye no. Na ano odin. E de me ma oba ne akwala ne tena machine anim se omo oba ma omunwi oni akwala no. No mo metumi e wo soro de koye to be ana me ko fie na me ko yi asase ni pipa eni ana ne ba kire wo mu a etu anwo ne nyina nti hu bo wo
se minya asem wie ma ne nka da ba bia wo se ko bia e de no me kura me dumi bi e wo ho mi modua bat me dumi tu kan say se ni obetu anwea no ade abeto no no ma me no so na wo problem bi na se no hia nkwanhia bi se yi ano a to me ka tira se ebiem basan ba de nkwanhia na wo ma me na hia yan fa hye fridge okay eti edidi mo ana asem no kopie e fa se court okay 21st clinic sciatica expert orofo say ye call 21st clinic dia mo ni na so nyina anye say ya de bibre bia da obetu ase no de ama ho na sciatica de o ye expert and there no doubt sciatica no eso sisi ye fa se wona kokuba kusu na ase sa ya de no ene friend sciatica ntim ya de ye pa ya de bibre bia da ye fa call 21st clinic obetu ase na wo de aman wo se wo mfidie laboratory ne scan ne mfidie awodo pi no ene woni kotua wisi wo de kokohwe 21st clinic ne branch bia mfidie de enya asem ketwa wo se laboratory ne scan ne mfidie awodo pi no odo befam ama nyoma akon nanim e de aman wo tu yade na se na sciatica na nkasa kura so wo de bibiduro so ene di djuma e wo 21st clinic na oba kumasi ya hwan overseas Alpha Radio Chemo obo 21st clinic ho obo ase Council Quarters called Junction Accra Domi Market Sunyane Kwanza Techiman obo 21st clinic for yan call 21st clinic ni ko tuya yade ase 0540311311 0540311311 Courteous Marketing Agency Sajuma we omo ene ko kwasi buroni kokko krom ene okofa mizu 5G miza ede baye na wodofo apoto abadi tuo no ene ayiyo no 5G any mizono se wunya bia obesebo akwa akire pa na sa 5G meza no se honam eyo ya no onomu a sa bire no atiasi prim ye ma me mom wo dwa so mazin for any galamsey for 5G meza o magia tum anya seketwa emema no kura akire mu a 5G meza no so obobo bi na no bia paso komo no so etume konkan pa orofo mizu any 5G meza no upebi ede du djuma manager Daniel Ewo 21st clinic Shaw overseas Beacon supermarket abawa sister sewa wanomanji post office sa ena mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University Ebuakwa 0246270221 0246270221 kwa kuachi company limited ewo puye mantemu orofo ye kohwa ibenya biato enya asem ketwa kra na Sachi Enterprise ewo asafo binchi oni via pick park no ena edi enhwani mu yeko na Sachi yeko pemizo 5G meza ne yemfa eni adwuma KF Kinju Enterprise ose oni enum hotel no ene di nhwani mu ewo Swame ya Swame upebi atwa KF Kinju Enterprise uwuram na dia konu Swame no opamangwa abrosa ni me ho ena mizo 5G meza ubenya bi ato ewo KF Kinju Enterprise orofo kokoro poma tu kokono yade bonipa saa kokono na kwasi broni fra na natural pass no yade bia nipa bibre bia de bi wo so didi ko nipa duam ko ade koko wo so na ye ntra ho emma koko enyi nipa emoso da bi o eduru ba bia koko no etime nipa bi posa na ni wisisi odware a na otiti ne ho koko na usisi ya chia center botu nyina na mama na ejina system koko ne disa ansenkyerene no de duru ba bi so ontumi enya koko na de koko betumi aye nipa wo wiase no enya ketwa na koko ne tuatua to no duba bi atrase entra eno na meka kiro se enupa papa ewudwa so eduro be na meka mfo nam dia ma na anwumire 3A bus center du papa bi odi abadwa so 3A co capsules koko master medical ka kiro so bia wore master na koko ne master pa usuro no 3A co capsules koko master na meka mfo na media ma na sa koko dro we 3A co capsules no entese koko dro bi ewudwa so da bi ewu koko bi de edro bi so no ma wanhwe ya wo kura wanhwe ya wase wo ama o makura tu din dada ne monkafra dada ne o di atu din na 3A co capsules no de duro bi a kama pa orofo yenkopa binto ne fentu koko ase kolina ke ba dani heba misi ba ne apidank ibenya biato orofo se ope koko duro ni bi na se ope ba bia obetu bi na so aton fa so de a yefre wa homa wi so 0546107107 0546107107
007 ya kwantu sem nyina ye express group ya kwantu sem express group wodo kokwasi broni krom se ukosua de se ukope kwasi broni krom adwuma ye worofo ubenya sika se tam na de ba yi wabusua yi express group ne betumi aboa wo saa kwa ne so worofo Canada UK US fa broni krom ben na peso kwa express group ntumi emfa anko emman kwanche connection ma bia news kanio na chiro de abase Oforisuo Aboagye jimsika mam debi na ntina maka cho se bra ni chiro ba bia kwa no da express group na ontumi emfa anko kwasi broni krom na osika sem ho entumi entono kuma se akra tema islegon takware sunwane tamale bibia ni ubehu express group ewo ho 0249 000448 0249 000448 express group na semen kanchiro abe herbal clinic Dr. Sompa Dr. Sagro the sickle cell doctor Dr. Hetty Abe ono na make am for na me dia ma enuro mami nim habayo habai so eni mami kwa ebren twomtwom eno ko no okotete habai ni nubrani nu tan nyina da no wawa brani nyina no beka bom eye na duro no di tu yade ase yade ben na Dr. Hetty Abe wontumi entu ase everma yade a ehu na mami wo tu ase wo sickle cells ne ho in heart no enya asam keto fibro no da yam o pe ba to na so fibro no so eje yefunu yabo so obema oduru amana nane Dr. bi obeka se bra no twa no nyi fibro no bia no Dr. Abe say sinihu bra no fa bibiduru ema no na fibro no enyo kon kan e de amam diabetes hepatitis na anaza de be na mam ya be wontumi entu ase emfa mam ema yade enye wo mosu da bia meta kan ama me ne wanse yade nipa benya so a yade kuro ya eno tie kwota no so apatapa new site ho na Dr. Hetty Abe herbal clinic ho yenko nyekotu yade ase 0243 345392 0243 345392 yeko Abe herbal clinic ni akotu yade ase ama ye ho atumi atoye kama ye ko na ye de akoye nim ya asemu asante achimdwansa ho ne tu anwea na dwo ye hwan anwea na yetu ya asemu papa yenti o se no ahen na asem na akoduru koto me pa che akoduru koto anko police for anade court straight ko police for eho nti a police for na de court ana court na me ble papa emunsam na amafo peti wo bre no dia police for ye ne po mo ntoma na kina bi o ma jade o mo ye no ekwa be no mo fa so de koye ja ya na che se blaso se wo se court di sia dia no okuta case no ye yi no e wasante achema gugu ye yi ni fili ho ya transfer no amiko to dwani te transfer no because na aye ene echina di fuflo a wo ba no minya nti se ene Monday no beba be adwuma no pa no ba na metene kwan no ma na mo mpa ye kola na aye de oba fuflo no di ura on e file no be 20 1 2 3 4 but 4 near reject ohwemu a wasi edino a wo bono nyen edino yasam isi ajuma Benjamin eno ane wum hwe ni nyina musi ohwe bia mbe tutu na kire na se onkohwe file yim last but one that's why you look no ni and now fa ni de anim ya de akohye reject no last one ba no ni di ho asiye ya to nchen yes Asem de bia se be kokko de bia be kokko to no afi do ka kire me se me nkopɛ evaluation officer no nko value why na kind wa ba foforo no nyame nhira no your friend justice na me ko hwehwɛ evaluation officer no nko value de ene ma no se no okay na madua banchi menkin bayire no oko value ya ke wie bibia no krata we ya de krata yan kasa yan gini komo okay edi ekoduru mefanse oye bibia koduru court no de no asem ne court ifiri so me kasa me pe krata bia ansa na mo de aba why de no maame no mefanse si ade de asem ne court maame no ha ma niku ene bae the judge no ensem no koto na nimo bodi dola fosu dokun aje so sa afina judge no da form ba ma di dola afi koto nyina obi ada form
enti ye bodura fusu no bema ne na bema jeso bema jeso sa na hu ze bema bi Teresa da minye hu bi die bema bi su de mata da o asemu bema bi su de Mary ene we de no ye bema no begina ho a odi dula fusu obegina mo bi ehu enti judge ni bodi ni say dula fusu ano jeso sa ano begina ho no na bema di dola na waya odi ano se me yire no owe no so yale ne was malaria fever no was malaria fever ene ka chen so nkotete ama na wonu na otwese ne mihia no jeje no mihia no ti ebleso ya aja yadi asem no ehihye so ane getting to 2 years ene edidi asem no na de ba ko se dansini a ono de ne ko se onko gina ema no na oye ne yoko hin to kodru ha ya otire statement no by court for no kire no asem na nizu no so oni mo hwe no akofa no so o meka asem no no so ntimi ne dance ni no mi na meka kire wo first dance ni ada na dance ni no onima asem ni mu ana na wan kire ni mu se ade no woni se nkoko defend no ana ya kire ne ma bia ni so na ote no okọ ana kire mo se dance ni no se friend say ya semu eno so yamfa ye money din your friend of because dance ni na ya de e me pese me bona baso efiri se a dance kurumu etimi mani pa bi kwa afiase eti ofifi mu hu se wan hwe yi a ne ho kwa kodim no no se kire bo mi na ma mententena what must wa ya de dance ni wa ya de pa yinti o ena the following day no sandi dance ni fufuro ye den he ko onde o timura mu ti se bikusi dancing ba ko no krama sanu ti se yin e de on ko du ha statement no o twere no o mu twere statement no oba no asase no okotu ya wose ye ne dia okotu anwen no wose asase no half acre dancing ni so se ye 1 acre no no kura ne do so ansa na me papa e be sere wo ono ne maame ho asem no so masem na akoye mi no no mo kwa friend FK o kwa nkra uko ni fie ba de sa untimi ngura ho krama sanu ja ado ye nkra ma o de mule mu ankasa cheno ko cheno aha ndi fruta ye mfa ne nko gina court onya daje obe obese wasem ama wonne do ba court wo de krama ni bi bai video ndimi afa bi ama em za kana amfa ho okay sana ekoye ndu onu nko ana ekoye di ye di asam no akoduru ba bi se asase nyane dia na ofum na ko ma asase enti mudi kodru baabi no judgment aba me pa cho judgment no kire se asase no eye wodia judgment kire se asase okay judgment ni bi wodia fe de metimi dia do TV no so the judgment ni bi wodia enti sesia no asase no eye wodia asase no me na wo no baya de wo so no ehon komo no na ye me de no baya na asem so court kan say enti court valuation officer no ye no e ba court ono so ba court e be kirem enti me fan so ma no 4007 enoma no me fan say ba contractor no so e kotuo no ma me ne ton ne ma ne ma contractor no 500 wo nyoma na wasase no so dina nyankopon anim o se ma me ne friend no say friend dollar wono sa ton wo nyoma na wo do se no e ma contractor no to man 5 million can is 5 million wow ma me ne ye devil na se obi enimu na gansa ho me na me ka kire me di me say me na mane atrete nyansa wo so e wo me so udimi ne ntwe sesai wa ya no so ye gangalia but we shia utimi ne ntwe sesai de no be ye wo utimi ne ntwe o musuru na nkasa ba wo de unsuru no da bi kitikiti o se ye duru bushi ho o be na no de me ka kire ne say ozu oba no akwala no che na chini ketua no oba 6 months mi so akwala no kula chen onante onam onu so gidi so onam but ye de ye nante wadi wunyame bi edi no dabi kula nka asem we emeduru ha adokwa asore be
So wo nyame bi de. We call class compassion international. Ajo. Ebi ane Roma nyame, Methodist nyame. O say Christ compassion. Nyame so. Say the osika say we gangalia okuro nso de. Obia. Oh na say do court. Obi tim ka say na nipa sumasi. No ni nipa sumasi twe court. O nguso twe ya hu de ye. Wa ye free bi ase. Da say mo bi kan say wo de me hu say nyame kan say kire ne say baabi a dadeɛ bi twa dadeɛ mu. Baabi a dadeɛ bi etwa dadeɛ mu we asante achim dwansa. Asase nye maame bi di wakutuzu asa aye anwea. Akoduru court ho. Ye yenka court asem but judgment no bape itumika court asem be free say court aye na dwuma awie. Die na aka akire yenko computer so adwadi emrasisi ya. Hey sewa, me hu wacho. Me na nanu me bisa ekra so kwa brochu. Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwentu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa, Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes a dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano wadi she during sun. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godo nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na we from the bottle. Ana yi sachet kor na fa posoto ano. Burukutu ginger. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Very mensio. Nomno nyansem. Enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba wa fafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Omani ya woman. Omani ya memana. Nananum akuafo yi afuye na saduru hobiemu enti wo dwedwe fertilizer afiwe uba yusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 Anna OCP MPK 10-20-10. Akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans. Omoso enkoje OCP fertilizer eye TSP. OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton ya yoma e wo man Ghana mu ha. Eno ti atufo enfre 0555 909 437 Anna 0555 909 433. OCP fertilizer papa OCP yejina ho magana ene Africa biayo okay ya kwa ene we ya wasante achim empotem ho ne wo dwansa na dwansa ho no me classmate bi o Roma so for Father Yamoa so America memu suanwoma menen no ene ko se hibe seminary okay ya kwa enim enti katachie kwa ekokosi sei kokosi sei e wo koto ho zabre koto abu ama yanko enim judgment by Emma yebu ma me ne fo
so wa fuma ba masase so eti sky di 2 ni so ye 30,000 which is 300 million old currency the man no eti emu a nse se obetua sika no and no de notice of notice for P ekoto court till later and was the stay of exclusion also ya de ekoto na I was a me lawyer and I'm a lawyer eti ye kan ya ko du se judge ni ball stay ne you can say notice for UNIP no enyina egu ye maame ne sem wa saade ko enyina ye sa bogu ye sa botu as e ne say na onkoji proceedings claim free court proceedings see I was what they call na onkoji free court claim ko ema high court la say scan obetua no it as dia me fan say judge no e di gina so a odi bo etugu ye no say ensem ye di ye no krata ni nyina ye de gu ho krata ni nyina gu na ye den na o be ka say okoye pi eti wo ye ntwentwe sika no aye je ne so ena ko ba say register ye say ene me nko hwehwe na japade bia wo eti be de mani ko fa mu na me konya ni fie me ko hu ne dan bi 5 bedroom self contained kitchen toilet and bath hall enyina den ewum ena call court emotion lawyer emotion ena judge jitu mu edi call court no ena niku ni ba mu se edan no ye ne dia na enye oba ne dia na court wa manamfa edan papers na ama anti oku ni ba mu no ana register flame se maame ni ku wa da bam ti date ya wo hye kura anso ana papa ni call court wo edi o flame se ma papa ni ku wa bam se dan no ye ne dia na anya oba ne dia nkrata asem nyina ne dia ti bi se register se na court nkrata ne kasa o de nkrata bi edi adanse wo dan no se ye be ma ne dia o de bai o si da bi court de ye nye ne sa na me fa lawyer ana ye emotion ekoseve ni se Beman and no burning in assets. So Beman say a Danny and the idea and Cratty dear dance or Dan will be a no court. Okay, Enuti Sabrino Mameno assassin dear or defo. No see a japa dear ecoton na papa edituanaka. Enuti aqua could do say Niku say Dano Yenedia. It is a court to say one confa a crata a chesa Daniel and dear Emra. Yanko Danke back complex and contraction combo Emra Sia Penny Pame Moaquaba. Yaja Bibia Boko dear. Nyamiadum Bibia Boko. No key. Mamitia Bibia Boko. Eradia dum Bibia Boko Bibia Danaquemona. Of also Bema. A brasso Yadenchia Kessie. Kwa hosan ede free Dank Natural Health Care Complex edema etie for any ahwefo nyina fi say Dank de wo de ani ana wo de asem ba se yensa yade ntu ase e ba se yensro so yade yentu ase na te se banche ba ya ba kokora ponkam dia na Dank aso ye na wasa wo de wani ekre of also bema yesanyal wa hodo ni pi na so na nsa na no ebia obi te shame anase ka mu wo pentem esi for mamencho ye kira kwan nyankopon eya adom a wo kira no pakokọ bonko na wo de wani ehye mu e wo pechi number 2 City Life Hybrid School ni chewa wo e na Dank yabo yesese ya ye di dwuma yesanyal wa hodo pi ebia obrebo mu yaresa e na ebia pese ye boa wo anase hepatitis yade no wo de na kwa akoye A ana B C D ana E ye ka kira wo se Fabra Dank na yenye hwehwemu ya esiase na yenhu adure wo se yedema wo betu ase na ensosro no ebia wo brebo mu yade na enso ha wo ahonhuna bem anase krobia bem enso agiregyina mu nte no amma eniema nyina aye basa wankasa brebo no etimi bo nipadua no ewo akwanuasa so eno ene tumoja kwo honam akwadua nyina nuti no se ho techema na unipadua ne nyina na ekofom ne nte no entire fie ma brebo mu yade no enka wo emfanto wa bra Dank yase no ewo ho ebusia gina mbai na efa eto kotokwo mu sesia nyakopon ya adoma wo china wo backrampa wedding kan ya frɛ ansa na wa ba 0244
017 017 556 556 0244 0244 017 017 556 and 0266 0266 59 33 30 0266 59 33 30 eye dank ye ma no eye WhatsApp betimi aka wasem nyina de afa ho anaso betimi afre doctor online now ne no akasa ofoso bema make say ya obi wo ho stroke yade e na aka no ato ho make say wanimu fa no achia wo sere kura enye yie obi wo ho ne nsani fa na nasa ne fa no ni nyina adwojo obi wo ho ne fa ne mienu nyina ho nam dua ne nyina no e na atofo mesraw o bi a stroke yade ache no ache wode na china enko ye wakura ye wapotokura na ye wakura kronkron batakalia doso ame ye hu kremu papa na so ye kan fo dank ya so ye de amount sa wo de pechi number 2 City Life Hybrid School ne nche wa china Fenipa ne bra na sa fre doctor na sa doctor mpesa me de me nipa we se bound na stroke yade no to ase edema me na hwense nchani ni awwade ye yakopon be fa dank so ayade ama wo de hye no yade ahodo ya yesa no doso wo de ne ye typhoid wo de ne ye ulcer atena wo so achen finhia dodo na wako anya de a ekọ fo ani kiremu e wo dank ofoso be ma enne ye ba be kasa e de afa enemu nsan yade ho na nsa na no je ya ba ne biem ne ne doctor nkasa e wa bra ye kasa ya wa no betwetwe nkomo na de esefa tabia no so no watimi e de amount e ma ne ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and now 0266 59 33 30 0266 59 33 30 of also be ma obie ni ho a obehu ensuo mu nsem achen aboa koto anasa aboa dwene ye hwe enemu nsan yade ho asem no na ye hwe ensunsu aso bone ye betimi dia bre mema menua be ma e wo hase no maja wono na tue dua de ya na wo ha hodo ya enemu nsan yade de bre mema e wo won production system no ho nyina no ye hwe na ontimi enfantos ye wi de aka na mamofo so no okay panipa yeti o menua be ma me chiatifo ni na ahwefo dank ye bo edi berebe nyina no ade a amanfo di ninim ye pa eye enemu sayare musa okay na yaso ye de se na menua bandi ka kan se wo de enemu yade ba ho a wonsa amfa nko wo de ba ya na doctor ehwe ya na chese ayaresa no na se edi akire no kwasem se doctor de se wo ba enye se wo ba wo se yen fa do we money yen hwa de da bi ye do fan fidiem sa na tie enti ba ko hu ya de kro poti a e ha wo ne yi anodo ya den e de amaw yen soro yare ye wo ho yen soro moa no wo ho efi se ya de wo yi se wan fa eno aduru anka no a na de adu fufuro ko ka pe wan hwe yi a no akosoro moa no e chena bi de do kana afi de na nye yi na last time me ba ha no me ka eye enam yare ho asem na ene de me pese me ka nsunsuanso a ayi susu bone ye de ba ye mema no so okay menua se enam yade e ka se eye be ma de a enya asem ketewa enije de enije unya be owiase menua hwe se enam yade no etima be ma wo ye mra to the extent say sebi ohu oba ejina ho ba so no kama wo jina ho enso ono no fisa ne ho asori o enso ba ko hwe na ne ho nsori obi wo so a ono de ne de asori amon so asori na so ye so ko ba no ho ana o se aja mu obi wo so a ono no je ne de etimi sori jina ho kama okọ obetima ko ba ho saa na so nyinsa de nyinsa wonya bi na so me pese me ma atiefo ne ahwefo ti ase se enye ennamu sayare nko a ena ma be ma yembre diabetes wom hypertension ka ho yade ahodo bebre a ma be ma eyemre na so se wa mba be bi ti se dank ne anya nhwehwemu ne ye hu se yade wei ana se yade wei ena e hawo ana mo ayemre a na okofa eduro bia keka uba kwosoro moa no enti asema ye kan obi wo hono ma ubonse wose medem ye bema anso ye ba ko hwemu no na nam sayere ne bi wo no
na on the day no say amana nkwamu no omawu ama kaka krebi enti okoba oba ho all right obetima ko oba ho obetima no oba aye de wo say one oba ye nyina enso abo de abo wontimi wu kudu walai no friend kudu walai enya asem ketwa so ntimi ngo eno ani ade a ha ye mema no pa na bema de se wo bema ankasa no se akumaya de ebe kan ho a ade ba ko ade behu pa ye se o mema asem na kofom ba che mema no bebre enhye ne so ubo se o mema asem wo hwa ubo se na ha se na kofom nsem a mekekeka nyina no se wo hu bi wo hu pe mesrew numbers na ye di tu dwa no fre doctor sisi a me ba be wo numbers no so bi no ma kire kwan fre doctor sisi a ne ka kire doctor na bre aso ye intentem so numbers no 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I says 0266 59 33 30 0266 59 33 30 Minya ye to as one won say empepi ye mema no say enam sayare ba yeso a ya na ehu ni ntem ye nte say enua no ma no menua woni mo hu dada woni mse dia wa ho de tie say ahode no say so tie a e wo say eka bibi kire wo na say wapomuden no ho atechema enti say ebia emfa say first no na wonyare wotimi kokwan so kama wotimi ye de wo say wo ye wotimi di o mema sem all of a sudden ana se enche bia na nsem wa okodi agoro bi afa de oba afa de hunhunu so be me sori ana se ekofom be me sori ana se ekofom etore bi so a esori a na afa de ohunnya wiye se ne wokwa ohun ye wo no obi wokra mpo a wono wokokwan so no a sabi ne husuo ba no eho no wote ne yaw obi wo so ne be ma na esori ya na yaw e di akiri na menua be me ya sori yi wodi ba be di agoro na se ya wodi akira obede wodi adi agoro woti fa ndi agoro enti ena me ka se bradank ena me ya se bradank ne yenye nhwehwemu papa okay nhwehwemu na ye be hu yade kura hawo yade hawo ama umema sana yeden aba fom saa na yade wafa nrum atu yade na se kura yade ne ensan yeden emma biu ma me fa ya kira kwan ntu dwa kakra ye wo pachi number 2 se wo free kejetia anase tech anase sofu line wo buy ho a ka kira do abese se obesi wo trade station anase trade junction wo si wo trade junction wa you know mo ka pragiano any taxi phone wo ho ka kira mo se oba dank ya so ye omo de obeba afeso ukuta wo kan so a boshe Google maps nim uboshem dank natural health care complex uboshem a eduba besi aso e ho pe na ofri oboase so na eba mesrew enha ho ensa marketia ka che driver na mechi ni se ubesi wo trade junction osi wo ho no ma taxi for ne pragia for no wo ho omo de obeba yaso ye abrotia bibi kan wa le so so ehwe na ya sori nti no bia woto ho egu nsa enkronkro bi toto woto ho anasa wo bema no ensuo bi tafri wo bema mu ba anasa wo tachirema so wonu muta ye kro meso wo ye bema wo hu sansentra ni we say wo hu abomodiafo ni kiremu wo pechi number 2 City Life Hybrid School no encha ona dank ntimi mo no so bema Dr. Dinraba wo se ba bia to no to no bia no bia kokko na ha wanasa kwaja naso a wo emoja eye dank fighter care no and aye kan for the amount dank vino no so no ayem team any kokko edro na wanya dank antima x no e de asawati de ya de madedia no dank gastro care and vita no so no ya fru ya de pastor makosa de eye A1 unya bi ebetimi aboa na sisi ya de so no dank pro care etimi eto ase die number ni biem wa bra ye sorry 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and now 0266 59 33 30 dank wa chanya kopon yaduma freye na fo ni chempachi na betu City Life Hybrid School no na Brian to nyalwa ase emfama ya create fo no okay ya le dank ba natural health complex na etwetwen komo no ye kwa kwa nim ye bre no ne omama nyoma bi ya ta so dodo
mama no taso nanso so no e say ye bo ye homoden e manwoma ekon ede ekọ nanim panipa edi sabre no ye bu asem na mawo akoduru koto be ma no ese afie ne ye ne dia koto se onfan krate dia dance ese ne dia mra ho ne aduru ekoye de na ye dey ye emotion no ayeko 7 no na date ye my fan say 1 week 2 weeks so one fakrata no ama na was ye botu the animal wa makoto kura me yina no eti judge fine no 1000 ekasika no okay na yesan ya another motion esan ko 7 ne say date no a was odin krata ne ba no wantumi amfa ama eti omla court na court ne nka ne woni ne beka eno so wa ama yesan fine na just wa fani di ama court no kwa bi kura eti imu ana che se wo se me call lands commission na ombevalo edan eti judge jitu no se dan no makwan se yenton eti me lawyer ye motion ma me call lands commission anti MC amofa dan to so dan no was anti achimwansa hwa hwa ne wo no okay ti court ma tumi krata se yen value dan no dan ne da TV so no no okay yentio eti me call lands commission ana omo no ye letter se me family court no register na ma krata se me family call lands commission regional headquarters ana me de koma awom eti omo so de wose ye wo yo abusam se court no de krata akotare dan no me si da bi ana mo ye no krata no se omo she court no se omo fa krata akotare dan na adechie ni following day no omo ba be value bibia mpam de krata register ana mo ye wi anti no nyumle ana de krata ya de kotare dan no ade anchi mo matiti krata ni nyina fu bana atitim maame no anka court de krata dan no kotare dan no na maame na atitim me na me ka kire wo ana me bo me lawyer mane wa ni hu bi ko bo register mane o so mo nya papa me nya wo o matitim ye nya wo na me ka me kire wo ti me yedin na e wo se ye de koma wo shinia a wo se oton edan no ene de koma wo shinia to wo shinia so de ne krata de a wo ye wo shin no o ne krata ko tare edan no ya ko ode kasa wo shinia krata ni wo shin no ade no ye no ye de ko tare edan no ma me no ne de bitale kro no abonten ade a chin ye na wo shinia no pipa no de tare edan no eno so what efli wa efli kasa nyemu so time akoto no ade no wa ye na ade chi ya na ayifo no balance commission fo no e be value do mo ba ye no e no mo se o mo fle ma me no se court de krata be tare dan no but ye ba ye hu krata bia ye hu ya wa papa de ye nya ne wa ye oni court ni tumi se me dan de krata be tare ana kaza ma me no ni ku nyina court ni tumi se o mo de krata be tare ne dan to mo awai do shini an se hwe ye ka obi di a kire wo a case ya wafa ma ho no chen dan no a court to ate ablante ni sika ye den ama no ye frɛ wo shini ano ye tio eti o aya no o ya hu de ye no ma ko fa krata na edafom but o mo amfa antar edan no kopim se o shini an so eba mu a o de ne krata betare dan no so ye de o waye o wana me bo o shini amane na o ka kire msa jingo me ba betwere ho na me ba me no nyina be kokko to wode dia na betwero wode ink red said kiyamo fo atwere dan ho sa pepepe na oba na ko register ho me ni nyina na ko ye na o kire mu nyina kire se first people wawan edi wo betwere ho na se openti so obechi no ampa o ko twere ho okay ye ko ne wo shini an ko twetwe komo hello enti say watwere ho no o ma sa ye ne dai edi o ye say o twere ho no twa ne picture ana o ye say o penti so a mezumi twa ne picture na me family no na onchi no okay me hu say MC Amfanto so ma me hade hello Hello. Panipa impomte say Yeah, you na mo so
dia kani me no twetwe komo kakra e wo Sompa TV so ye frame of Osei Aboagye. Okay. Pani twa free TV no kakra so hwe bidia. Wuni ma branti a ye frame na Kwasi Agima Asante Achimdwansa se wo na ye wo hini aka akoton da bia ma no bi asem na asi ho poten wadaroma. Ajingo. Okay. Jansa one more the court agogo second court the letter Brian say I'm got on feeling ya young baby ya call first one ya kwata my wife second one yes I got church my my paper on there na o ba be catch any letter man so on panko come register no baby go man a lawyer na the lawyer won go your motion no mo fa ma me nipa print bi no wa ya de mra court na ise choma na mo kwa bet o mo va outcome mai bet to ayen de ton wa nya ne yenye obi e beton ana chese sade otietia court anim ene mranim no a wo wa no asotwe bi e betumi atwene de je asem no sa court bi mo the court ni wo tumi obetumi atwene aso obi antumi ntwene aso Eti say the dano dia obi ban ne kra no a ebo da so a onya akro e ready obi ban ne nkwa china no pa obi frame na di kra china no pa bobo no ndu na ya kokko to akofa beli ko ni akoton ana chese dano ton de pende ntwemu na bina se washini no edano ne bo no eyesei of I just me fa no so na court na ye wo mo ko fa value court na ye na wo mo dia court na court atwa bre you just me fa no okay panipa ye beda ase anwumre okay na chese edan ne ton de pende se wa you unwa you ye pende pa ye ko na ye ne Amegashi Herbal and Spiritual Center for Entwetwe komo emra CCCC panipa me mo akwaba yeja bibia boko de okay Amegashi Apostle Dr. Amegashi of Amegashi Herbal and Spiritual Center ye hu se yade de munim sa nokre ye kan yade pa de a munim sa papa on say papa ade ba akwa wo say Ghana for hye ne nso ne say o kind Bible no Proverbs chapter 29 verse number 18 was say eni so ade hu ni ho a oman we no ebe bibi basa okay and was di odi mra so no say nipa na nhira beka no emra ne sesan Ezekiel chapter 47 verse 12 of simundi dua na ba na momfa na ahan ensa mo yale ene ma bibi duro ye kama what you say enti haban ma ne dubre nyankopon de maaye no eno na wo se ye di tu ye yare ase but enanka me say Ghana for dudu na nyankopon di bata haban ma ne dubre ndom so mo nyini Romans chapter 14 the verse 2 was say obi giri se otumi di dani na bi but de waye mre no yare ne de mimi nyankopon me se won di haban ndo nko a adentra Bible no ka asase no opani nipa ye wo mewe be won ma nko heaven no and who can Deuteronomy chapter 23 verse 1 was say the onsem fata se oba nyankopon badwam eye nipa ya peche ne hwewa ana se de ne bemantumi nsole ono oba ntumi na no o ti aso dem kwanka yempam ne mfi aso dem ho adentra Bible no ka asase no ayese so nimfa so ti se obi a ne bem anya dwuma ni nkwa se oba aso dem enti Dr. Amegashi de onya baye honum se kim enduro no enye se eduro no ye ne ye tumi sha haban ni mu tumi ni wa haban ni mu deda because okay Genesis chapter 1 verse 11 was say onyankopon catch assassin say emfifi mfudie haban ma ebia ni suban enti haban bi suban say be too pressure ase ebi suban say be ma obema tumi asore ebi suban say be ma asma de akọ enti se nipa bi ti assassin so onya haban do tuma se nipa na kam ye hu say nyankopon yi ni se fi se nipa no so enu ntira Dr. Amegashi ye obaye wo say kim na udu kuma se hamazi makru biso obi aso ko Dr. Amegashi obi abechero number no and the screen so number is 0547 04 43 07 0547 04 07 openi ye won ko blon ma mo se be makese kro na duro ni ho abra Ezekiel chapter 23 the verse 20 was say wo mo be mesusa no o me ma wo mo yire no maka kai wo mo ex o mo be ma se fumpon ko be ma na no Bible nim Bible nim Ezekiel 23 the verse
verse 20 was say when nani ba bring him plan for that na ni bema a frum ponko bema na ne ho ba it's a ponko spam enti onkofo bi on bema ni susua sometimes over time infections am bema to me atwe ai ketwa and no ba Dr. Magashi we mo oduru ye wo man bebre onum kwa mu ni atenka oba bi onum a feelings e kind of feelings ko ni bi oba woni feelings na bia okwa akoda na wo hye trap na umma bema ne wonda no eno Song of Solomon chapter 3 verse 3 no onyankopon se oba bi o na ju so ompe ma no ni na no pia bontin ko pon ba ofro dia okra akodo ahano sesai Song of Solomon chapter 3 verse 3 no was se oni oba da ho na so oba no oni atenka no na ju so oma woni ni na si abontin na ko pe dia okra akodo no anenta Bible ka asasem enti nipa mbantu ntim se nyankopon se be makra wo tia so sira so penhira wo pese nyankopon nhira wa sometimes obey man nya dwuma nyankopon nhira wo da because o ka asasem Isaiah chapter 62 the verse 5 was he said the abrantie tumi hu se me wale ababawa no sa na wo se nipa nyina wale no and was he said the ifro kuntumi ma ifro ho se pe no e wo mpaso no sa na me nyankopon so me hu be se pe wo be ma no entrance nyankopon kura se woni wo yire tumi de yi a ene nya me hira wo ne na ni kura agye Dr. Magashi de be me kama asem se me die se oba Dr. Magashi ye honum se kim enuro na me se ebibiduro no tumi nyankopon di shame no tumi na ena me de adwuma wo enti wonya be tumi honum se a eduro na be omo wa Accra mpate mo na ye Kaswa prison junction Accra Kaswa prison junction omo mo takra de e ya pawan Kejebri government school omo so mo techima ina techima hensa be Mount Carmel senior high school no Asem Mpe Nipa asense se o kan 1 Timothy chapter 5 verse 8 was say obi anhwe ni nipadua no so no o ma yare fa honam na we nipa boni ni che de oni Kristo ndi ne se obi onum na se yare tu mojem yare ti nipadua even omo onkrofo bi to kra say HIV ne duro papa ni me die debia me de me sese me bo me Dr. Magashi me de me sese me bo say di omo se nie duro no en na me se brane ye hwade because Bible ni kasa asemu yim Mumbie Bible na mkohwem 1 Timothy chapter 5 verse 8 no was so obi anhwe ni pedua no so na we go my refer body na we npa boni and at the same thing 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and so kura sa ka asem we say was monim se moni pedua na ehun konkro mo nya fi nyankopon cha sori dan se de yetumi hu nyansa pra sori dan a emu aye fi no sa na honam ne se yare bi ma was otu yare na se enti enso so yare anu ntra body nim enu ntina Dr. Magashi ye ho la this year ya President Kufo Flem or Flem no sadin say gumi so sa bon pai ma say ha abrante ye de ani atofo ma hu say no krotoro na we enti Dr. Magashi asema meka che Ghana fo no say so o man we say betumi di mna so ni betumi aye o man ni yi a enye yalefo ene edumi di buman nipa wa pomuden de ne ho odin say nipa no ene hu behia say besa yale enti say o no say o ho odin ena say o ho odin na say yare bia betra so a I was over Dr. Magashi wo meka sa asemu ya san kasi so Genesis chapter 43 verse 11 now. Was omo mu be man nya adwuma no. Omo nja iso nyankopon ka chom se. Sa asem ti sa dia, yemfa haban mu emfa nya adwuma wo. Na o be man tumi solem. Enti be man ni be me so a. Opa me doctors for bebre wo ho. Oba Kumasi ha. Ka so opa Dr. Morrison. Ena your fit akura de kura no ko mu gate na no here. E fa ndi governor. Boys ye mema dream se mu susu nom. Oma no num ndure ma omo be ma se dia aye se fum pon ko be ma aye won krofo no omo tietire ya omo amonye sa oma no num adura ma tise wo boys ne be ma me se mo num kakra aye mu nyai ya che se agina so aye tintin aye kakaka na tise ahonde agina muti Dr. Famano tudwa e amanfo ani je san komo we ho amanfo bi chiachi omo daim Dr. Yafamano tudwa number no 0547 04 43 07 0547 04 43 07 se bema obetna se ene edi udi atoso de udi nda so ye obema nti se obawiasana se bibia ball kra ni nka se obema ball obema de wo se yedwuma ena obi on ma atrase e ma ahomache wo se ne bema timi sole ni wotimi yedwuma no afi na ahomache no de dwonso o dwonso ntenten wa ba Dr. Magashi otinton tan nti me asema me ka che mema ne se e mema ne ura dem a e wo se otimi yedwuma ne fa o daddy che se o da udi but ye fa o dada de ne se o da no ada e wo se o ye fa o daddy sometimes kwa mema because to me a man in that man to me reach orgasm oba won to me nya orgasm so se bema no da na to me nya orgasm when you 50 years kwa so wo be 30 years
ɛma nipadua no stroke symptoms bi a wɔbɔ dum na etumi sane kɔ enti asɛm a meka kyerɛw ne sɛ wo yale na wo da hɔ anaasɛ wo de yare abɛtena body no so a bra Dr. Magashi wɔ eduro na ye kan eduro yenkote eduro ma no na haban wo kan Exodus chapter 30 verse 25 na wo se Nyankopon se eduro no mumfra fa na du fra fo nyansam se enye onipa bia na Nyankopon de eduma ne ma no ye wo mo Nyankopon de haban ma du bra na hye ne nsa eno ba ku na mu hu Dr. Magashi asoma me kan say o man we me meti ase ne die me mani pa mfa yare ntwe Nyankopon poa enti mesi kumase eye mazi makro fa makro jom kwan ka se uko police house omo akra mpatemo nyina e kaswa prison junction omo takra de ya pawan keje bi government school mom e na techima e henswa baby Mount Carmel Senior High School no me billboard kakla ka esiwo ka cho obia so uko Dr. Magashi wo baby e wo bia no kredi nkwa na de adwuma because wo ba ye ho edu na me de ma no me trans bisa me so se ye me e na me no madu na nke be adwuma na enti se wonya bedu wo sekim obi opa yentro challenge obi mfa stroke mfambra wo di stroke ba metama 30 minutes over solve for asra akofi 30 minutes wo di stroke dana de wonya stroke no da ho ntumi sole wo ba 30 minutes ye be mo aduro instant wona doctor na send the confirm no cheduma bi na enya instant o eya partial macro heya enya asem keto adanse e ba no ebusu beblebe enti ye sha se macro heya o enam no kredi na dwuma panti ene ekobie bi wo kaswa ye bie kaswa within by 6 months ene ekobie bi wo takrade ye se ye bie bi wo tachiman enam se ye mposo kakra die ye kan se nipa wo yare na yade na ebe ji wo nipadua na boso age wo time afa ye wo yare bi won ma sunsum hyekire obi on obeto akwa je duro akwa ukwo na nye yade bi won ma sunsum hyekire ye ka se sunsum nkofo bi ntiase sunsum ye wo ma sum wo sum osuma ewo sum ena honhom nwa no ena ye Nyankopon honhom e dadu wo honamu ena ye odo tema enti obi won mo betu akosum wo sum aprane sum no ode yare ato so eno na Job chapter 16 verse 12 say anka medi yo but o mabubume ombo for some how dane hia ni because of say yade na abetena wo so a wo mpedru to ase no ena de o how bebrew enti mi asema me ka che ma no oba ase bi opa wo fibroid na wodim fibroid ye wona hodo ba kwa komiensa yewo intramural fibroid subserosa fibroid submucosa fibroid sa subserosa fibroid ni sa intramural fibroid no eni submucosa fibroid no ebetime mo fu ekese oba Dr. Magashi fibroid enya amaman yo eye nama efifia beka awode ho enti enya amaman oba ye mo oduro tinton time so obi se opa awo obi se opeba obi se infection obi se white gono yade ben odi ba Dr. Magashi tinton eni ye sa wo mfidie a oba ye the machines ni check you apart from fidie no kwa mani nko so scan nipa no letimi hu yale how mani nko so chen scan I just say no spiritual no me spiritual no me hu de ni wachi o fourth eye no na me hu yale tun suma odi yare ne ma ho na me hu na chi wade me de be ka no enti number no ye 0547 04 43 07 0547 04 me man me srem munyamo be ma ho adwuma Deuteronomy chapter 23 verse 1 was it die na hwe peche ene bema bia ne bema nya dwuma me nua asofo esi mo mpam mo mfi asore dem ho obi a ne bema nya dwuma bi o ti asore dem ho ye no me Deuteronomy 23 the verse 1 the onfata so Nyankopon bedwum eye de apeche ne hwewa anase de bema twa anase obi a ne bema nya dwuma enti obi a ne bema nya dwuma de kono ko tena bonten na ye obema ho dwuma asoma ba asore dem ho enti ukoye obema ho dwuma de na ye Dr. Apostle Magashi. That's it. Doctor Yebedas yebre no ayebe yebre na yebe drobeji watre mape. Se de wosi abuma hitimu kwa ma se mema bi church omo dam. Anti no emo obi ampie doctor unko apie emo obi ani wachi. Ya me ya adomo a. Enkrofobia free day mo asemo enti panipa chede wohwene no aka no sabia kusabia nyado tisese no da no epende else ye ton maame no pe won pe e beton da no
enti akwa ehu akohia sese no yetwe maame no sa akogya mra nanim na senti owawa pepa no mra no twe na so eho enam se aduro enteza eho pepe na adu ati dia me hwehwe no cause otifie no san ye me masem obi ntimi nton dan debi court adwuma wo ye no dako bosabu abo kim sana court ye na adwuma eti ko akoma to ye mwate bibia be kama na kame pese ye pushi duru baby a ose ka lawyer na boawo but ye fancy here ye fancy ya wate e dia wo hine no so akasa kwaku ngofoshu ye besaw emre ni ntie monitor kakra we na de bia ye kana no approach for beka se me committee mo chemo aye fane sei David Muro market eko police ni na oni meeting komo presenters ye ni mu din komo a mo kasa ye kama pa ba mo ko chen fidie zu na mo twa boye nem se officer ma men ka se mi chro your presenter bi wo hon ma ono din kwase me kra twa bo no ye wo bu a 7 prejudice sebu peja ni mu ana so ya ade ye bona baso ye nwan bebre ne na mfo bebre a police for ye bo ma baso ofosho baby amede start say free say ade ama Ghana ye nkoso ye ne isabe ahiafo ye ho kire ye sa no ma no as a peace officer say obi how one fam rancha wunsem me pesa me kama ye nwan ma police for the bit say nye sana ye ni san wo mo ne mo ye nwan mu bi nso ye no ma bia mfata on se no abrantie yi wo se wo bompaye empire oboye ne police pania no ho no eni ye ni firi ho ono ne empire oboye no de obaye no enna ohun se adwuma no 7 prejudice kwasi anya ne ba kwaku betima ne enti man no sa start no ma foforo wo so wo check sa fast ne sa ye o de reject ye kotogu na ne de ka ho ai shasie ye mu so sente abrantie ko ho na ye kwa abrantie ole na sam ko no wa ye kwa anye bia bibi kakapie edi enti na nasam ye ko yi atoagu enoma wana na ye ka ye nwana policefoɔ enye mu nyina o but ye ka ya mu nkasa bia mu na mo de tie fidie so but mu nkrofo ni bi so ye numa bi o a emfata na me kaka me kanza maame no we me kanzi wa hyeche wa ne ma because de ye ka no Ghana court nso asem makase Ghana hanko na court ebu asem mo obi a court na nipa na gyina ka kyese o de se court ebu amakura bese me court wo be gya me ahwe ampa yekrum hanko okay ye besre ofosu eye me dese ayi na e friend no say ene ne kyene ya so bi pedana to a no beton ko ade na bono eti we su kra ya opportunity man grofo bi a mo pedan ya to e wo dwansa eti wo say 5 bedrooms ai 5 bedroom self contained I cross say announcement ye ton da no mama me ne ku say asisi ye nyina nka wudi nkwa asem a ewo nkola be ma wunyina na nka wudi asempa de akọ heaven ofoso man fa jane me okay azibgilbo so kaluka goka eyetogbe ahabai keke orofo eyesusum asem kwade a yenkotogbe ahabai keke na nyoma nkonkai emfa eman orofo yenkopa fa hodi ni oje etogbe ahabai keke o bonsam ha adwene pa ye ko afijase akwante pozo Bofa Hospital Junction ho na ugina ti mana me bebo no nkola no ba befo akọ togbe ahaban keke ho 0244484747 0244484747 prophetess Abigail Santoa ewiye brim oji nyankopon ma wu ewiye brim prophetess Abigail oji nyankopon ma o sokoba ampayo new site ho enen konua daw so awade sem sikasem adwuma sem ayobasa prophetess Abigail Asantoa 0243 263 899 0243 263 899 prophetess Abigail Santoa sokoba ampayo yesu nti mesan aye enkonim defo orofo yenko enko yanimu a obo heba and medical research center yenko nyenkotu yade ben and obo entumi entu ase ma ho efritru nwan kosu na ase woden heba betes abadwa so namsan yade sisi yade etu ase prekese pada immune booster dropa mojawi anemia dropa obo heba and medical research center mo na edeba 0244
0257472506 0257472506 Obo Herbal and Medical Research Center na yenko enko anim na namakuafo atedene enanwumire na afuye na duru hobiem na afuye no sabre no ewo se onyobaye na so doso na otumi ate na bribra no aton no atemfaso emfaso no tie ne bem atemfaso no na kuani kwaduru afuom ho a se de atumi ahye wafrum ma eye OCP fertilizer na mekamfo na media ma na OCP MPK 1515 ana OCP MPK 102010 no ere vegetables no eye nyadoa ni tomatoes no ene de aka no ene de peteso na se ye adua emo ayuo ni atoko no eye TSP fertilizer OCP orofo yentobi ebebo yi papa 055 0345909437 0345909437 ana 0345909433 na yekope OCP fertilizer ni bi na yemfa enwu yemfudie so Lawson beverages wo from Lawson semen kan cho say or the Lawson herbal mixture be dwaso Lawson local mixture or the be dwaso Durema capsules Durema bitters or the be dwaso yentwitwa bi yemu bobi Durema bitters na me manager to mom say in person common etmeje na cholesterol na jo yefunu na boso a ebetumi anane no ba bia to nsa tu sa wo man kan nam biada Durema bitters benya biato na yeso yatumi di edi adwuma 0242133577 0242133577 Durema bitters yentwa bi ne gina wo naso Glossy or the fofraba e visa loan na Glossy se men kan cho se wo de wo ko Dubai ho wadu beduru Dubai wadwuma sem ba bia obeda hospital sem enyina dana bam ni nyina ne se wo ye masini dia na utumi twikure machine ni bi anasa wo ye foreman fabricator heavy duty truck cars nyina utumi twi bi dia ene atadwe wate dene Glossy so wadu beko Dubai na ne nhyehyɛ ya de betua ne sika ma no ni nyina da obedu begu akwan so ye frɛ wo mo na enkyiremu ahodo bi no ɛwɔ hɔ a wo mo so atumi ɛde ama 0555 832-681 0552-832-681 Glossy ene se men kan cho sa bia de eno ane club ye twitwa bi ye mubobi na me ka cho se chale ye twa no hot pa e kama bia no ho ti atesu anya asem keto akra na ponto ne abadin to ne yiyo ni nyina no ye o last size o medium size so e bia no na me kan for the amount na club bia no ba Ghana ha no enfia bia samba kwa se nanie Ghana fo agya tuma nya asem keto akra uni enfia du ngotwe mfo asem koso oba pemfo mfo asem koso o manfo bitimi twitwa club bia no na ne frek ekikabi kire waze enya say do club here etimi ba wani so kama ukori di atwa bi ebebo apa ama watumi atibia di bia enua ene club brukutu bemanso so ani brukutu no akakadu na yemu masete komodofo etwa bi yemu bobi aponto ayiyo no nyina no brukutu betumi abo kama pa 0244620294 0244620294 unimfie dungotwe mfo asem koso brukutu no oba pemfo ntimi numbi Food and Drug Authority or the stamp on say dimayam say ye betumi anu brukutu ni bi amanyoma akonkan abrewatia so bema somewhere so Ghana hapa na metene mabiase a enye yie ekire se yen court batan ya wo mu ebu aten edema nipa na enso ye se court ebu ade enso me fa nya adwuma maame na nkasa maame de friend sen maame dora owo dwansa santi achim dwansa enti wo ye ni to me no ebro my Ghana de so ana ebro court de so ana and I'm asking say court no de ba de na ya omo ye se nipa bi e de won mo animu atwitwi form sa na say wo mo mla na wo mbehye ne se nipa amfa anya adwuma e de ba de na ya no omo ye na yeti wo sa na edan we say kofo so I'm telling you when you obi an board du pa e be ye de ama papa so benya tofo because ma me not hwa wa be kwa hu bia no sa wo ye menini ana say wani nya de obeka cha oseye eduru ba bia mra betu om nyina fio na obetu om no mla no e be ye adwuma tam be and afetina o say court back no na court e be ko back da be okay of so be mentin panyimfo hwe na ye court no say ye hyemla
yɛhwɛ sɛ aba fam amana wɔn mu di so ama wɔn ani monyam no so atimi apagya me da asɛm me fancy na na kyɛ course enforce law no enforce law no de wɔn ya judgment ba da bia nya ya fra ne sen ɛyi sɔfo ya okɔgye wo bisika sɛ wɔde ne tu kwan ɛwɔ kron no mo sɛ hin o nana bisika no okɔfa letter bi ba ha no yes court no sɛ wɔn ma judgment sɛ wɔn sika no ɛso kɔsi sɛn okay the nation's anchor Ofusu be ma seti bi awia bebo ade nso besa amane ma akototi eja se wo juso mechia no na opanyin nso mechia manso de oni mtwe o se wo fa pipesi owogu nanem no ba ko fra nyira dabi ewrade nyankopon nhira o ka se nyina o ka no ayi ba ko na meka je osisiri prisi obi sisi wasisi ni bisa sabonsam kura ne bawu eno ametena ka tro se madam fiskani bi ka twem se parliamentarians make law, police people enforce it, but billionaires bar the law. On the biya na ekoswe. Maamen wa yohaya. Kwaku wa se me de. Sisu ma me. Ogubrofo de ya mitimi fam se ama me ko. Parliamentarians make law, police people enforce it, but we billionaires we buy the law. That's it. And enya trosem. Said the papa ka maamen ho odini wo pomu. Otua uwuram ne koba ne sa na mabusa Ghana mpanimfo se ya na mo ka kire media ne se asem wo koto ayenka ne ti wai ni nyanze wo mu wai ha na ya na de matem didie ni ba no ansan yenka ncho se emra bi wo baabia ni nti no ho asem nya akodi ho a yenka ho asem biem kire se sa amra no too strong to a certain level se unya ko ope ade no pumasi bi ba ba we de court de se na asem da ha yenka bie no court no betima di asem na wie na asem na ndimi ani entini na jeze yenga bie na nka kotu di asem wie ema ye ne yebedo agire ye na mosi ni ye ndi kwanse ye ka bie mra bia engo vie na ye betima di obi ade ama nkwa ye koje ma won na mo anka mo mra no tumi ne wo mo se mo de mo ka mo di besi ye nti no mo obi ama ho no mo ntimi nka mfansi ya me ka je dansa kotu no o mo ye no mo adwuma ye yes o mo ni die kwaso o mo hwe no mo adwuma ye because the judge mua awo dansa ani die kwaso me salutu agogo circuit court agogo necessary ubetima tena asem so di asem awie na wo be hye ato so na nipa de monima ye fom mo de krata ato wa no wawai na wantima anka ho hwe me de to awo fa Sompa na me kana be ka jem se mabu mra so abro obi di monima jiji fom wantima to na mo bi a mo na mo ma mo kwan go tell me was evidence nti meka ne amepe ubechime media no na setan na otame na maburu nua because nya wa man mmara wo uguro mu no wode wani ma ye fom na sabe tafrajo ni onu firi kuro mu amu ne hina bondizu ni onu wobet na zat ni su bi na dia ni die be mo hine die be stress omu mfa mbra magistrate na se wo kan kra metan sa agogo magistrate se wo kan sa ampa woni dire se ne papa kan nya trosam na ye no kura woni dire register no woni dire say asem tibi ba na so nipa akwa aba no ba o register wa say wa waya de no wosima amene na adwene ne agya no na ne obi e ba court na adwene ne e agya no de a ene mo hwemra ma ye say asem bedi mu wa ye nka ho asem no na se yenya ika na mo apo ana yenya ika na mo sisi nipa nka court dem nim say efikasiem asem ba no obi aye say de ye de mrakazie di no ka mo hye no mo duna frivio na fe nka kasa no ka obi asua bibia firim ofosu obere ntu de ye nja okay eno timeto aso afiri ho na maka kire agogo court circuit court say adwuma no de omo aye no omo nyensi adwuma sini eni akatua and to they have to enforce the law no mo hwese say ampase maamenasi etu no per judgment na maka eno dia ye kono ye kotu maameni firim ne nto ne ye fa papa ni sika ma no tie na asesia no court asem ye nka bi judgment no so aba judgment ni nie se maame ne ye nton da no maame ne ye de krata kotai ho a krata court abo krata judge ya ka ho asem register abo ye de akwa da no maame na akwa te krata no etie se maame ne court no hwan na ni mu oduro etie busa se maame ne wotumi che court no na ye busa se sa maame no se ya friend say Dora no wo tumi che agogo saki court na se court de krata akota hwa no wa wai ye kotro ho a no apenti mentenyo ma bia se wo Ghana memha etimesre agogo saki court no judgment ndi ababonten but mo force law no aya asemo my Ghana ya kwa homa no so ahwe abeka de yenka
0551 0548 na yenko homa no so yefa ba 2-3 course bi yenko dwansa mentenyo ma bia se Ghana court 20 ase. Hello kwajo yanko yanim kwajo space dan hu ye homa no munye. Ene kwajo. Hello 0551 na yenko efa ku yanim. Hello baby afrefre udin. Baby afrefre udin mame. Yanko yanim. Hello 来电号码0243 Hello baby afrefre udin. Yanko kwa yanim mebre na yebe. Ayo. Me pato. Ye kwedi so na kese court no wa ma obi atime bi nanim twitwiri fom. Ma me ne de court ani ma twitwiri fom se wo de krata akota wa no awai ye koka register se ma me na bodam. Na kese court no we de bu awram. That's a no okay. Kakra no just some de gina po ano no ma boy true because ye man no kure no en na hon say. Debi. Hello fo. Ye yankoko ya ni mebre no. Yo astuni ye we de ofo sasem we abeto dwan de ama mi ho adwiri mi papa nti se court etimi shemra na onipa da sani agu afa so ana. Ma me no tete paper no. Enti court no na what is paper no mo dia o masa akọ back no e what anka court di na ti for no de force bi o shebi shema me no na se de ekọ de na se ogumu she obi abeka se obi adwene nye. Yes ya gogo circuit court register ho se ma me na bodam nya no. Wa bra judgment. Wa yo mate. Ya Asem o. Hello baby afrefre udi ma me taw si ma me ensa bi na ka kire di ama me ntima yantam. Hello yenti o ma me. Baby afrefre. Hello Ebacho me de ona brother Samaga nkaze fi chukunya mekuru. Yenti o. Yo mami tia na me tia wa Benjamin na chufati mo pa eda ti mp ba ko pese bra penyi. Ewi ati no won pe force se o se mu ye din awon. Yo gum. So dia je mami no opese o di court enu twififum. It is o di court enu be twififum dia. I was say court me trade bi ni emu se. Court no to me. Asita oba no. Onu to me na wo. Court the cat have some ba ho o to me why. Hey bra, it is a Ghana no your court saying. Ghana says Ghana mamra no kura kire say so obi di poster kura. Na date no emu ya. Date ni emu ya. Wa wo beti poster na so mra no udi. Na court wo dan kakraka we wo Ghana mem ha. Wo de ne paper aba beta ho. Maami ate. Wo hiniefo abetwere ho. Wa penti so na maami nda so tifie ho. Na wo di nsem hunu. Kwa no ehu che case no. Da bia Asem meto aso chena. Asem meto aso chena. Menti ase kura abrewatia. So bema ye ko ai na uwa ha uwa mane uwa tete obi bu kwasia na obi atwempena be se enfie be de ho we san ho akwale oba flash ne kawa anase bema fa me so fa ne bra Asem Mpe Nipa wate na ye ntwe na semfama ho number no 0243 58 another 5878 0243 585878 and now 0452 095593 0452 095593 a chakwa kumase suame Sheffield station ene no na e share friends so for so be ma yenchia adofonya Crystal V ne ma adwa ye chia omunyina. Okay akwani asa so bibia bo aye ma Asem Mpe Nipa
eba na wie ye no ye beda ase papa nansa ye bre no simadu asam wa na Oforisuo ntina du ba bia na time no ewe yes na ye kro no eye odo somimu ye